Ikumbi ya siasa unadateka muthu nundu wa maundu mate manamba kwa thukika indi unit wa vikandeni wa kilungu kicha Ikumbi ya siasa nikendo isethia ni twekondo twika kila wachumwa umundi ni wachumwa wa matuku 19 mwai wa thanthatu mwaka wa 2022 batie Mithenya miongo 5 yeyo wakawesethia ene ma Kenya ni mathi 11 kunyuva atongwe kuma MCA nginya president na ndise wiyumbanite hata we mwendo musiese kufikia umundi ni watuye sila kula yaku yingaleko ni yeva kana bado Mithenya miongo 5 kwa kuona ye mingi tunenda ni kwesela ile itatu kenda imwe 5 namba utumene mukuve vatendivi na ndeni wa mitandao Facebook ni Mutongoi TV, Mutongoi FM na Erastus Kithuku anzo motwe live ndeni wa Facebook ya Mutongoi TV na ndeni wa YouTube ni Mutongoi TV Stock FM official Mutongoi TV Stock FM official to live ndeni wa YouTube and have all subscribe na nukwitha onena ni uno imwe kwa imwe namba cia simu siva kioni kwaku andu ma radio ningu musomea o twende na wako na simu thesya wa TV kana radio yaku wisaithia ni twakwatiania ukulio kana wete woni waku umundi twinenea maundu ala methiwe muno maketika chumwaniki na meo kita ile mbeta itu ya Ukamba ni watemoni ngwatani azimio wani Kenya atambuka kuno ngwatani ya Kenya kwanza itongwe ni governor wa Masaku Dr. Alfred Mutua speaker wa mbunge nene Justin Muturi kati wa atongwe angi ni mathokie oku Ukamba kwivasya Mukamba wesethia ni wa makwatamba ndini wanzika yose ya kwitikibela cha president mwaka ni uno ni mwai wa nyanya kutwinenea maundu asu onthe ala methiwe mayekika na umundi ni kwati aingine mwethi wa moyona kila chekika kuya county ni Elovi kiwanzani cha Jakaranda wala munini wa president Dr. William Ruto na umba novaya Jakaranda indi masani makwachani ni kwithiwe na nduthe kati wa milengo ile atima milengo eswele Kenya kwanza na azimio maiteta kuvituka na hiolo wa kwanza kiucha Jakaranda na indi anoma Kenya kwanza metho mayase kana azimio yetata kumasi ya Ruto etina eso likavo na atwaisa kampeni na atula muti ngwatani ya azimio nondo wa kutata kumusia kutwaisia umba no MAKUENI emuona kathonzweni umunzi ndongo ya chama cha Wiper Dr. Stephen Kalonzo musiokana atongwe angi alamendeni wa chama cha Wiper Mutula Kilonzo Junior Senator wa MAKUENI Dani Maanzo muyumbe wa MAKUENI kati wa atongwe angi ma Wiper matwaisia umba no vaya kathonzweni makona siasa maundu maingi methi wa kuni maundu ala methi we chuma kini moto nene ya ete woni waku ekulio atongwe yontheni mavikie mevano nikenda wesethia ni twatethia ndisia kumatho ima kwa withia nu vai kumbeni nito Erastus Kithuku anzo mo kalivo ndukakome tusonge ginya muthia wa Ikumbi kalivo ni sana atongwe nondo wako vika masani wasuma weyo ni kwate mwatinda nesa ni vindani ya siasa mheshimiwa MAANZO ni atinda kampeni mheshimiwa Ben Dizika no monde wa atinda kampeni kana veidi hata na ndi karibuni sana wisaidha nitwa tambanya na twavika muthia wa Ikumbi mwanya ni waku tumwana museisya mukethie nikana twambi asante mubekwa kundo chainge va sioni natinda kampeni sioni natinda masiana sio a Father's Day wow yes sioni natinda nasiana asio ndezi ambandeki yaka waloa kila kama na kila naona kila kama kaandikita nikana ona kutwika mavinda maingi ndo yethavo dadini tuweze notosobya nezio didikana kumbe madukano ndo asiasa etwetheta twena time bingi munona family kwa siona atinda nasiana na family yakwa na ningi nene lile maondola waweta maende Yesu netu nena nisi yes. Kwa asante kwa alama tusiesie na numa KITUI sana na mukethia na mwendesia usiaisia museo asante karibu sana ndona matavi yetu ndio wa MUASYA so ndio wa MUASYA wa mutiso kuma KITUI na ngameta kibena cha MP KITUI na chama cha UDA karibu sana bwana FM ni mubea muziaisia mwithukisya waitu wa mutongo ina mwati iwe Ikumbi kwa YouTube Facebook nenda zamano inyonde ni mukethie na ngemwe atwithiwe na chuma kizeo na ngaine wa rupingwa mano ngo agwetha bai kumbeni na yuni na muthoja bai kumbeni ninye wenu Fred MBATHA FM
la mutaalamu wa uteti na utongo wa gwe no tona ko tabia kana one kana oke kwimbua kana kwizua ya uteti na yuna uthoja kwa ngontheu tukomanie ba tunene twambie nesa yes na twaizie kumbere ne betho awo musa kwa tulike na tuimanite kwetho na kindu na muthoji nyonda kwa ngonthi ndungalu na ngoyo tani karibu mno bwana FM mheshimiwa na kwa masipani ndani kitonga lapo ni mbunge wa Makueni na ndio ni ngamete kitona cha Senate Makueni niwe rasasi nitwambie sie kuweka bonzo ni kanisa ni wa Catholic na twauma bau tuweka bomba na watongo ina twasoka kwa kuna rally bonzo na twauma rally ni twa kitaingo wala twa ndo ingi mnombe wangilie 10 bwana huyo munene muno kitaingo kwa kilome twauma kitaingo twoka mulolongo na twamina mulolongo pa mulolongo twasoka twakomana na Bishop Musili wa kanisa wa ATG ula na ke uboya tongo ina tendo na chadhi kisio na kumabuende tuweka mkutano wangu umwe na ende noka ku it was very busy day na mtana hiyo tewanga chadhi cha kathonzoni utondo nonaka wena chadhi nombaga oke kalo pangithetie na kwa ndo ingi muno mekwenda kuka na ndo ingi mepikite na chadhi cha kathonzoni chenda kikisio no ko nungwa na utunga andu wonde ala takomana na mumuvea na twena ke mutula Kilonzo Junior ola ungamete ngavana Makueni Zambia MP Zambia wa Kilome MP wa Kaiti Kimilo na MP wa Mbone Kivasu na mheshimiwa Rose Buseo whether atwena vindesio muno na ndu na matu shangilia muno na matu kwatisiana sana na whether ati twathimika muno muno tutongo iwe ni party leader witu Honorable Kalonzo Musyoka karibu sana nitonene o mondo asu twende umundi ninegwa winena nondo tweva kathonzweni ninegwa winena yolo wa governor wa county ya Makueni Professor Kibutaki bwana ni mondo amweka twila twesise ndeno ya kumbia siasa nondo bya sese ingi maisi manzo ke kumbe no mundi atwele anje kwa withianu ya sia ata ende kwa ati yabo nitonene ya isu mheshimiwa Beni nienda kuambia na kunene tuambie maondo hasu marketika inyuta Kenya kwanza umita chamane cha UDA ni mutati kwa sekana azimio yenda umusi ya mweli kabangi wanzani nibethi wena ngusa nisho maondo hasu tutonyo manene ata marketika omundi Lese azimio maondo mayo yithita iko na KITUI na maringo na kwa seneo serikali na nekwatia na newese azimio chama kila kinene azimio kithite wa yolo siasa cia Kenya kithite kia associate na cow violence kuita mabia bai kindu kinio kinege kasuo kindu chune ki ni kindu andu mekona no kikike na kuambia hiyo no ni mtandao no wa Twitter mheshimiwa Mbakasi East Babu Owino andikite kana ailite na mkutano wao na andika wa mkutano usu ese tuona mkutano wao na kwa usu otu ithibu tuendete twesekana okwambia kioko nondu no ni askale mabikie butene beitha maundu matema sio na ithe twitha atu andu mamu na kweli nuona nimecha mabia na mugamba cia ndizo ni mugamba kana ndimo ya cia kana choa kizi ya ng'ombe kunywa kiu ko me choma bia me kondu meka lakini ithe ko ya UDA ni wese tuivanga twesio kuka twako na kindu kisio uno ukugeno kiwa no muko expect yani kwa expected na ndicho kitumoni ya serikali ya skali mabi kaba ukioko tene de kwacha ya kwacha masama kioko tona mebiketa matusie kwetha na protest mbinge kuma chamani na mulengo witu twibikanga nabo ma twathukia na mambe osia azimio na UDA maiketha na vurugu lakini andu ma azimio na ti azimio na kila chama kikasia mabia na gutwika mutinda mukundu nda mao kundu kaiyo andu ama waipa mai makwizisi mekwetha mai chama bia suone me chama bia no ni deputy president elikabaya ngale yake ona ndana alika aikethiano alikie bingite nundu amabia la mekitwe na kwa ni chudi tushtum kitendo chu tatongwe na tuike kashif na tuasi tuumanea lakini ninge hii ndele ya mwisho ya
Azimio bai lobi tiona Sakaja nake no IBC ni amonenga niliko ukieme ukia no chocho kieta bai lobi. Okay. Na ende bwana Mureithi ula ni UDA candidate wa Embakasi East ni wethiwe kwata maombi sendene wa Kilingi Segio na ende ithoko cionthe ni tumania ithoko isu Mheshimiwa MAANZO ni kwatia we onthe ni wa campaign na ende mwana siasa ndabita wane maundu ma siasa wala methi wa maende ngaliko nisu ni methi wa maitula mutimo nongwa ati wenye azimia wani Kenya nondo wa kumasia sindu cia muthembosu tonyo ine ni ata ila cia kitekea Mheshimiwa Ruto. Mbele ndao congratulate Sakaja na Honorable Wavinya Ndeti kwa kukelewa ni IBC wanabalabe uchunguzi ngwende yolo wandikrisio na one saa 5 nade ngano tuyo wa Governor Songo kana lukunga Mombasa kana ndeko ngama kulingana nondo tunasilile kwani na isio muno na Governor Songo no sete anaye na video sia kila chaende ye ne kwata na kwani unit usinda na wethe ani waunga makuya mbendu that's a presidential candidate siombe Kenya nisi nimbikia usi munene nundu presidential candidate yoyote akaumia ni ulichambi ya Kenya katika thina munene muno na thina uratonya kwa hiyo enda ona baba uno no kwasi akisio kiuni embuku na ke deputy president na mukuta na boki no kitu chale to kikalwambe kikala na nenda kwasia ide kwa azimio to yeko na KITUI inatoka asia tuwezo sumbe kwa bina usudu wa ndoma kula kwengai andwala nizime kuna KITUI na mengulu muno mera bandu ma UDA wanati Kenya kwanza ndo muntu tamusale awende mabena kwa hiyo tuni mone zime kuna KITUI muno na nasabe byo muno na watu nona kindukeja makauta kikiende nono ni kauna ikiambu katika maaspirant ma UDA kana ndo Kenya kwanza kwa onatike ndio kwa azimio kiko kana ukona kaula wi Kenya kwanza mtagwa mwinga inge na kausu ni ona no gwa matwa yesema yatengina maatengina Jacaranda kuwa wona no mume bangete sindu isu maile abo banga nange ngaliko sia litutikela nizo yose ogwa nakubaka ngaliko mwa ngaliko sia litutikela kana sina ndumende taka umuno enda ku mundu enda taka huku weda waringathi rani meitwa Honorable Samuel Ruto enda ku mundu enda taka huku upyo enda Samuel Ruto nicho waiheg onenda ni madha iwe ekwani ila ya siana ila sia bebe iwe kanisa nikiamba chini kitu katika video ndolea kondo wau atongo mondane maleta kana kaundu utongo iwetu na kanda tusubia madhayo bantu okay na songo utongo yukweta kwetwa andu mataile ta ukimangwa pia andu mataile ta kuumianya mundu nata sera yake onesa atedu nandu kana ile ndu wanga ini wanyibia na lama kwa ile la 2022 okay asante bwana FM ni wetu kisia atongo yaso ile mayumia ama woni ulo akiucha ketika woni wako ni wewe undu wa mbe ye yunenda kuungama na mwene ndola wa kawaida ola ute charge te muno yulwa uteti nundu kwe mwene ndi utaenda maumba no ni azu na ningwenda kunena ta mwene ndi ola university ola wena nduka yake nini ola kuna biashara yake naje kana ndalili izu ketha ne batona kati ikwenda kuziona na mwene ndi wa Kenya ndekwenda kuona kintu cha muthembozo ona kethe wane kikundi cho kibangite pe ondo omo museo jikaranda bayaji kiuti kiwanza na ona kiketha kiwanza oja kawaida uzu ni umbano wiba netha ni umbano pe kikundi fulani kieleta kumbani yabau na njakaranda takiwanza ki ilovi ndiba ile kwithe wabe ubisi ula uungamite kiwanza kiu kwa mina kunenga ne balua kwa UDA bada ile kuma balua kwa mundu ungi na etho aba imundu ungi unanengwa balua nake ndaile kuthiumba no niusu nundu ona mibango ya ukuna campaign la twina yo ba Kenya ne mitheupiu ethiwa Mheshimiwa
mheshimiwa wa KITUI West ena umbano ni umbani tiandu paaka tutu pai mheshimiwa onge waile kuka kusaiso aile kumbana na amina umbano wake aivi na ulo kwenda kuka aliza kuka pau itina uamini umbano wake eva ena au mabu athi kabati ndaile kuthi kabati yezi pe onge wipa aile kuiva ezi na pe onape mubango wa nundu campaign ni officially campaign na heshimiwa yiba imundu takuna campaign mena wea wa kwithe wa mathiele wani ulati ubinga na aipa na ni mailo tata maikese kwithwa me bandu bamwe ebinda yemwe nundu nyebe undu manisi ethwa mundu ena ati make nendo kuikithia neza na ngikithia nende kana ndeongela ati nundu akwithwa nu kwana ngaumba na wa mundu ungi ko uno ungwana ethwa pe umbano wa mundu oteti we bantu okwa ndaiya paikatete kui mundu ungi na paikatete mundu usiya nundu Kenya nitwakwatie uthasio wa kumba na wa kwithielesi na mauthasio ange maingi ala tukitite ni kandu namo na yutu namo na bai mundu waile kuunga mionge akamwe ai mwe loko mani abantu fulani yu mundu loro na kuunga miano serikali ne othina kitumi yuba bandu bai kitumi na serikali thibo na tuikwenda batondeka kuona kindu cha muthembozu nundu ukwiwa mheshimiwa na ithio ndene twise paupe mheshimiwa William Ruto ulane munini wa muzumbe namba yabe na namba yake lini no kusindani yake bela ja usumbe thino yundu twisi ugwa mheshimiwa yasya pakeza kwithe wa kindu kiete mathina maingi muno na tiikwenda mathina asu nundu azimio thina ati yala mayo na ndio ongelange nundu wa ulonzela munini wa muzumbe mheshimiwa Ruto okay Kenya kwanza ni thina ati yala mayo na ndio ongelange nundu wa ulonzela azimio kwa no uzio tukakuno uteti tu na uima nundu matuku 10 mwai wa 8 together titangaza matokeo ma kiti kweti na kikathela na mwai wa 8 ithiuka thele together toli ndo mbuzu atakwato na together tuendeshe maisha maitu ta kawaida haya asante ikende ili tikende kwikia ukwa kwanyu mingi nundu itukwenda Kenya nziango na jasi ati ngalama ya maisha yulu muno na bezi ndubingi muno siuthinya mwenende na ketha ni batonde kanda ile kuongelwa kintu kingi ndailongelwa maundu ange takibu kuona na itona nitanona thatinya nona na itanona nitabe mheshimiwa omwe nona bwa ta emu ume ukethia nitangona emobe mutwe na itangona ena candidate wa UDA wa Embakasi bwana Muteti payo ndo ile kwiticha ndaka wote tibake tuenda kuungamano ni kwati ateti nimewa on there alama toizi akambe nondu ni binda ya uteti na bautwambira ava ni kindu gesio mono cha kunena ne seyulu wa maundu alama ende na ende twekona uteti twithe na ndaiya tukathi fakuve na muvinzani wagu nigenda muona ni mweze ula ise cha maviano jagarando omonde ne kwechwa maviano no kwalama omewa kwalama akwatwa ne polisi yo ni wendie campaign waiwe cha mavia wa kwatwa we kwandeni withe nani na ende tukawone maundu ma muthembo ucio akambe ni sina ndu ma mugo na ende ndicho kwa kubana Ben vote nani munini wa president William Ruto ni withitwe ainena ndeni wa mbomba nosi yake ngeweno ya deep state maundu ma system maundu ma kuya kula na vina kamwe agweyumilia na kukule enendi nyenithitwe ni munini wa president kwa ivinda yasa nithitwe serikalini nyenitha ndezi tukikwitu ni chau na nyene mundu wa kuya wakura ngeweno ya kuya kura ngewe ya deep state bwana Ben umyosara ndasongete kaweka namba correct mheshimiwa MAANZO ndise ne wakili na mwe nenese mono twasome ha school yemo nesome ando mwe ngomwe na maza ngwenyati ko ne tekethanda ndakasia ndo alama tosiyesi nondo ne wasya kana DP Ruto no associated na violence na nicho kituma watu waitwe Hague na nene oboe kanisa ya Kiamba na yunondo ne wakili tiosio ne weze kana ne wa NDA Hague na kwani ya the sindula si atwaito kusia hiyo si na musingi ko yuko kakwekala paata biandoma okamba kana violence yetha kukwa Ruto nondo amaondo asumele ni kwasia mokamba mheshimiwa MAANZO
no the old lakini no isiwe wacha nono ye mono na nezi wakili kindo chune na olilikania kana kinsi ndo sia decide we na mutumio ni mutumio endete mugo choki tumemwona ama kanisa ni kilevina wangu uliobo wa deep state angewa ya kura DP Ruto ya kulia ini lakini about ya usionundwa information kidogo na kwa nila yende heki onaju ulalo ya unakwati we baba anaziana batombondi ula waisi ndu nisu na weno bo muyane uyuluwa undunguse sio waiwe nondo nguse sia dimindate we ndisike kamba kezo kwa intimidation ni kunyamawa sia kada kunyamawa sia nyamawa whether yitumwa kwa uwe kwa nino yende egyo no mu okay tweka nini hizo haya sasa obo deep state wangu uliobo na kwa kura deep state you know deep state kwa definition ni civil servants adoko mimaslikali anene maslikali na ndwangi ene capital emene ushawishi ko Kenya ka onde alama dokoma matumite mibangilio ya serikali ka unene wa serikali kutwaye sia maondo galeko la mekwenda ezo ni kwa tene deep state whether mon be ando meka leta maobisi lakini mena agenda mekwenda otwa sithi undo mekwenda ma target ite kana maenda kwetha na matokeo alamo mekwenda na nondo naza ni adhuko maslikali sana ila deputy president was a deep state utesi amaanisha nondo dengi ethabe munene wa serikali oyu obikete bandu ketha no kitete mizizi yani no kwatete ushawishi wa serikali ne binda yonde mundu usuye maanisha yandikwa andikiwe binda ila serikali yambia na ndicho kitu umea sindu ila sio thesi ubangwa no siese nondo by deep state utethese by mundu ba serikali no thukumwa serikali tulilikana kana deputy president yathite ba serikali ne miaka kana siasa ni miaka 3 na miaka suye 3 maka kenda ethite munini wa musumbi kwa kweli inene kana sia kila chonde mabangi ta deep state chonde no kesi amaanisha au na nicho kitu MUASYA aba imundu wisiongea kura ndangewa kura na maibango ngea no matabaseme kamubango kukwa nondo no mweka kasi ndila mwende obanga no to siese kuno kwa Ruto no kuona bena mibango esu yende kala imyo na kunda nena yake nondo akonena etha akisi wasisia kumatana netoewa ndola yume ta deep state bwana vice chairman wa Jubilee Lena Delia akina Tuoli mayoke la MUASYA deputy president akethele bene deputy president akabika bana makekia nukona ibinda ila manokie maumia anene chama cha Jubilee makomiti ni manene ko ya mbunge ne ko ya senate mibango siyo onde watata kusisia sindu ila kanangelo ila siyekiwa ni serikali kanesu ikweta deep state yekiwa deputy president na ikila kila binda mekia aikila niko kitu mata basi kana baikindo maitha mabangite kikatuma mamongea kura nondo sionde mibango sionde no mesi tondo when part of it the part of it deep state is na sasa by deep state nene mbe wake Mheshimiwa MAANZO no withwe Mheshimiwa Ruto ambie ile songo meta ko sense defeat anike ndani ni maundu tano ma kuye wa kura maundu ma deep state Mheshimiwa Ruto ni wese bina wa serikali na deep state no ibaloka gwanando ndo wonye kwa tu lakini serikali mbinge si andunia munde miongo kenda yulo ayana deep state inakuwa kunene muno serikali si dunia karibu sionde pengine Amerika yeyoka nisi akwatiwa kombo ni deep state na binaimwa FM no atotabizie ona Biblia ndiko deep state mara maingi muno deep state ona tila simekulie musumbe ondo kwa ile taiko na leta ui na baike duke bina lo andeta ami polisi
na intelligence. Mebezu yetatu na tumenga budget nene mono. Numaiko dha sungeanga budget moga mbunge. Nundo na mami moga mbunge. Mamba ugadhani mebi na kwe mbunge. Wakamwea tukweta usubi andhia Kenya na tuina haraka nyingi muno. Kumukule makule mai penyu mituki tenda kui. Neki alama pia na wakulia kuli wajewa wakulia kuli wake siasa na moti ya nduma siasa maiko na siasa. Okay. Yu yethe one mbunge nifika hapa tukebea. Na sini wa deep state. Na budget ingi utabanyondo itumeka. Okay. But uwe hapo na kama mheshimiwa Ruto ni wezi na mwandu angi make serikali ono munde ona ndo cabinet kuba ikindukia wakatika cabinet utendwa na brief tatabagwa ni jao kendeje na yingi nunonyo na kamwene athikwe kala cabinet na ando ingi kala bandu katika serikali kiuja Kutala manjando yurua kuya kula siyo yawa sia presidential shoka nundu wa kundu kutapika ma agent ko ngaliko siele kala ndo ikuli iya maenje kila bandu. Kwa hiyo na maenje kila bandu baikule kwa. Mundu kila kituo kikaenda na agent wa president candidate kutoka Ruto na president candidate kutoka Raila Odinga. Hawenda no deputy pale ndeni. Hawenda no kwa kidigi kula kondo kwa network. Tharakanithi. Iki agent ona kukunge kutoka kwa network. Iki agent na mundu wa minute. Na ni kwa jamaa na agent kila bandu. Kula yikatilelwa itesio kana ila situmwa na engine ndiebo sia mina utalo iko na visa na simu nundu kila kambi ndo anatali senda yo wewe ama kwenda utala ikula wewe anita lilwembe ABC itala chama niki kwenda utala presidential candidate na ndumage kwenda utala na ngalikwe kuba ili kaso ya ungei wa kula na kondo ibinda ndi kona kula si basela hizi koyeka. Okay. Kila kesioni kumba ni igulo kwamba ni mbinge. Nyoto neka hangwa magone ne mbana chakula mbinge iko ikatiala. Kwa tiabu. Bwana FM, kicha deep state na kicha mheshimiwa Ruto kuna no kuona takitonya kwete ila itese wesethia ate imake ni mambia kwithwa na kibuyu yuloa nitutonyo kuna kula azito iko ikavikia na kungewa kana mundu mamuthembosu na kiwetwa deep state nowe mheshimiwa Benya yelesea undu wokwelewa deep state nowe mheshimiwa Maanzo undu wokwelewa deep state deep state ino no kuona no yethwa yena zeyemwe kana lengi ya kuya kura ino itonyo kuna nondo mheshimiwa Maanzo azia mwekea manje ndimenyu kula zenyu siasa kuiwa etha mwi agitiano makivila cha usumbi yue nendo gutebita uyu lwa deep state undu wambe deep state yukendo mela wanesa na mwisu yeta u nendo gutebia ikela bana na nina utabije ba kana ni ngwete nesa muno bibiliani ana utumie Samueli wa keli yangole na itatu ndio mmoja ndio kutuma Samueli wa keli 18 pe musumbe weta wa David na yu mwana wake abango bindu wa serikali na majeshi wethe na sehemu imwe ya majeshi na David ya majeshi make muithiba ya mukogite na jeshi ya mane itongo iwe na mwana wakwa kuumu mwewiete indi ila mabikie bau pe mwana wake ona kutuika maya nenge instructions methe modern deep state mo yo mwana ko kube pesa deep state onelea na musumbe pia nisekele kwenda na pesa yitu kezi ya musumbe ina na kila kiandikiro kwa Samueli wa keli mengole na itatu mbe amazo 15 iketu kezi ina na onetenda byondu ikwika ikeka na ona Samueli wa keli itatu ni wetete yulwa mutongo yumogo to yuapo pogia muzikali waengale kwenge babingana na kana neno na muzumbe neza na umala uyu abwa muwa kwanza muzumbe atesi ko kube pe mavinda maingi ilo kwiwa deep state ni athukumi methwa serikalini kwiwa upaili atongo Ismaileti na athukumi methwa serikalini na ni methwa na wendi wa serikali ziende ngaleko fulani nundu itumisyo nundu serikali ukwanana
na pe uwe watabwa pe asikali na muzikali usu ewe yani na no kwenda kuthukuma na regime thili ondu mona na ndo bakwitha alisilia poka utongo yungi wa muthembongi ni ndo na kuthaiwa mamulaka kananga lea kukwata promotion kuna ile kwikata na ile maundu mako maisi wanesa na ile otata okethia etha ne pe no bindu kuwa utongo iwa ile bindu ka wendete na nendo kutibia neza ona makivu na county commission meva line ni uzwa kala kita wa serikali na kala yake deep state na nendo kutabia coordination ya yani ngwatanio ya ndo azu na mubango wo duka date ku underestimate wacha baike ndu wachivu ate onenda kutabia ta uwe wo mheshimiwa MAANZO asya ba namo andu wendi wana ni waile kuimuno saangi ukapetu kakela deep state ya yenda nundu nituonie ongilile na ile ate obeke ndu macha bata kiu ukulia gwenda nesonge yes keile tawo munini wa muzumbe nwethetwa aiweta ayasya kana we wa muzizia nesa nwethetwa itabia ateima ke niangalia vizuri mimi mwanzizia nesa eva ndo meate ninkwendo muikithia kana undu mwekuna kula sienu ni wasikauma silie ko muiketho na nzika kana kula sienu ko baike no chao kwete vuya ba po baike ndo chao kwete vuya na eva imeuwe eva imeune kana withe ni makwata muikio na ni metho na muikio wa kuthiku kwa kumela muthano la wipika wako kuna kula nezikana baikula yoika nundu yuni utabia neza akambia kumea pe binene ya weta kindu fulani na wethia ni wailo sio ga kesija neza lakini wametuke wethia ndi no ngona kitaendete naye pe bindo naizie no kuona kula yake milioni umwe kula singale koila andu alama mukwete koko milioni umwe nita isonge tu kwanza ete kumameka yu akalea kusija neza ndo kunena unduzu ni kuwete buya ndo ne na nuwezi andu kwatwe ne buya mezi ilazia undu baendetwe onatike kata tekazindwa na mezi lete kazindwa magweyetuka peke mezi tukapeke nduketa wa vota apathy chuka magazi na yuna tekazindwa ikotethi ukune igura na tayari ndazindiwe tene na uzuno kaumo ukita wakateka ausindani andu magazi ati tuenda kuukita kwa kuona nyakana ona yuteba nitasindie yani ni uzunu nduma ukitawaka wa akili tuenda kumonye kana nitwasindie kila titie ile yune koigwege kula ikabolo ndo tinakula syakwe yani ko yumunini wa muzumbe akinena undu wa muthembozu wakana we ndawo wakula yake na ndo usio ukwenda wetha ainena undu te wagu nundu munini wa muzumbe serikali ni alikile athengeanie na serikali yambe ateke bilani ngiliumwe miongo kenda na ile liuma na kana miongo kenda na ile na miongo kenda monza alika kibelani na ngilile na ile alika kibelani yu mutongo yuzu ni wekalite serikalini kiatianisyo na ngilile na monza wethe serikalini na eba kubange nukwenu wo kutwika minister wa agriculture na sindwinge ba na ngilile na 13 atwika munini wa muzumbe mubaka yudi nyomonde ko maundu ala methe wa katika maomba no ma cabinet nu eva ena ubo fulani utona kwaziona yake o kwanzia fulani na nicho kuona ndukese kuona munini wa muzumbe onethwa akasindwa na asia onethwa ndinasya akasindwa nundu nikula ndingale onethane unje yu onethwa akasindwa uloka musinda nuka manaka kana ndeo sinda na mundu elaizi ni utabize banesa niki nundu ni withitu no mana undu serikali ziendete na chimbiri cia serikali no sisi na undu serikali ya ile kwa na chimbiri ile kuna wako kuna campaign sio ndeno sisi ni utabia nesa undu yu wende no tatite muno kethe andu make mbikabau maina atele na namba ya geli ndi kuona Kenya manambia kuthamena kuya kana kura ikoyo bikabundi naona ndi kuona bena kuya kana kura ikoyo bena undu wako ya kura okay nienda nambo tuthinike mokulu mebaile ara nikenda twose mawoni ma NND utumani tumakwesela ile ite tukenda imwe tano namba tumini mokuveva tv and then wa mtandao Facebook ni Mutongo TV twi live there wa Facebook enda ushare wa vikavo tina enokevoke twa ku share we say anu atumia andu ingi na mone mayekata ne matethekani onena ni wa muthenyani wa umundi batele mithenya miongo 5 yeyoka
tuthi tukakone kula tunyuve atongoi nicho kitumi twena unenanya uno kule ikulio kana wete woni waku kona simu ngwitha ndio saa na indi page ya Mutongo FM lilikana kilungu kiki imwe kwa imwe Mutongo FM na Mutongo TV. Page ya Facebook ni Mutongo FM na page ya kwani Rastas kithuku anzomo. YouTube subscribe ni ngosoma motumadi ma YouTube na mone ngona ni maingi ni Mutongo TV /FM official. Kwa motumadi mende yanakuka ni ngwitha ndima sisia na kwanda yawa vika Facebook vikia na kushare na we follow na we like page yetu. Bwana Ben nukita kwagu watu sisia ngwata ni Azimio wa Kenya ni thiwe yatambuka kuile mbetani okamba na kinene maondo amo mekikieni kana kuya kitui fala umete by the way governor olawikale kivelo imweshimiwa Charity Ngilo ne wethiwe abikia na kwithwa yathukia malombe kwa kila tuoni na indi ewone Raila Odinga serikali nila ugite Azimio kethwa makasinda akamanthe wa mwanyavo na watoto sisi ya ando ingine medito mayona Ngilo ainde ni wa nukele serikali ni kwa ivinda yasa ai minister wake huo ai minister wa UTETI ni ando inge mayukule mawatho aso Azimio kuka kwathana ukamba ivindani ye twithitwe na atongo yasu methiwe serikali ni ndo na mheshimiwa Kalonzo ulo kwithwa kana athitwa mwanya wa kutwika munene wa maminister eyo serikali ni yakwate ya myanya mena nginya kwate ya mwanya wa vice president munini wa Kibaki kwa ilungu ya miaka 5 yu ikule yukai nicho atongo yasu makwiwa makama ndi wa myanya serikali ni su ya Azimio ketha makasindwa sorry nicho makwika kivathukanio mateka ivindani isu esaithia ni makonvince mukamba yu ivindani ye ni to deliver ni to motethia thina munene wa kamba ni kiwu ivindesu na minister wa kiwu kila ndaye kava ni chongweka ivindani no motetheka na kiwu kamba ni kwa tendete tuine na munene witu kana candidate witu Ruto ni wethete iweta kana kivathukanio cha Kenya Kwanza na andu ma Azimio Azimio mathana kame bangite kusovya nafasi cia andu manini kila metha maitatanisia vau na manena ni asia ni kusovya nafasi cia andu manini uno anewe cho kikingi lakini wasia Kenya Kwanza ithie kila twende kunena na enende na ni wonete twina na music witu economic forum twithite twinena nisia Ruto atwika musumbe Kenya Kwanza ya sovya serikali mukamba wa Kitui akakwata chao na bo tiumani tiunena nisia undu anuma Kitui makakwata nafasi cia uthukuma serikali ni tukwasekana kila constituency si nana cia Kitui kila imwe ikana wa miana ina yete ando ana matona kwikiwa mundu tona twika ambassador mundu tona twika chairman wa parastatal na board ya parastatal ando maandike ka serikali lakini peo kila tusiese muno na tuzingatite katika Kenya Kwanza ni project yeko ikekwa ni serikali ya Ruto ba ya kambani wa Kitui ni project siku sikekwa kambani wa Makueni na Masako na hizo ni tofauti Azimio na Kenya Kwanza na watoto sisi no kuona ona sisi ando la me Azimio monde na ando ako kabisa ndo yu okoletie na ando amethito maine wasindu hii amaitho koma ni chokyo thi makai mo ikweka matekite na ando ako yu watata kona governor Ngilo we anasisi kindu chake chumo ba Kitui no na sisi we sia thia yu bayu kwa ndo kwendete kane kwatile ba no mundu ikite masa ni mundu moy ni mundu ikalete serikali na siasa ni na sisi there you kiondo kiendete ndende okimana nande ko kundelie tena ona party leader wa Wiper unene Kalonzo obindezi ya Ngilo no wa metenda ka sign you know mkataba wake na Raila so beka indo kake kwenda Ngilo na wezi ya nwana yuba itoka to Kalonzo oka
pe uwezekano yukilona lati chune yenda kaonga meke ndalati no akiane na labda Kalonzo kanda kakikwata weta mundu weta mundu nafasi yake weta mundu yesu hiyo tofauti ya Kenya Kwanza na Azimio. Mheshimiwa MAANZO, tuondini wa point yesu ya maundu methiwe mako na kukamba na when wethiwe wi umwe kati wa ala mwethiwe mwitambuka ondini wa ndambuka isu na cheke ugitwi nicho ukona kikwi kwa kivathukanyo ni serikali ila ya Azimio kethe kasinda kitaki kanthini wa serikali ni isu ingi sio onde na mukamba ayona maendeleo be enda kwa serikali si ivyana muno yambia nela ingi tunaweta manifesto ya chama kila kiko kusumbika na kindu kila kitu na utedhi ya Kenya ni serikali tona kukitolusani nundu mbesa ila mbingi Kenya mbesa mbingi muno tale tenda te bamba za siose tale tenda yuye kwenanza mutu utanambata serikali tumiye Siasa yo with mauta mametokati maina ngaraba nene na kenda sindu ila inge ikambata tho kwa wedgeze galiko selesi na manifesto na serikali ya sio kwa kuangalia katiba ka Kenya kiasi ministry kabetoka miongo ile na ile kwa hiyo na zina ondo vitu cha miongo ile na ile na kingi ka uyaania ministry ya serikali nomba kwa sisi kila kisio regional balance na kilando kondo ndo tukane watha na ukapindwa kindu kila kitona upindwa muno ni nthi ya Kenya iko kita ulusani undu bailete kwa hiyo kule la mugoni wa kula wailete kwa kule ni katika galiko isiele ni pape na ndo la matona ku kita ulusani ndo ulusani wo kitwa nesa na ndo mama na moya sindu sia mwene ndi nimeukwata na maipingewa makaki ya muno basibuzia mwene ndi iko ya nene ikwata isu ni test ya serikali la yokita kuona Azimio niyo katonya ku kitolosa nine sa na ene ndima muno kamba nondo twenenya muno kamba va kwitu maikwata maende wala matethiro maikwata kuthina wona withito yulosani ulusani no unalikile muno na ni usimo kama nunekale miaka mingi ate serikali kwa usindu mbingi tu ina tawa ni serikali ile na ivono ndo inambie kwamba kwisubia na kusubia ndo alama mamekwata kuoko kondo wao pata wako kitana no lusa nini ni mbesa sieke kwara kenda itho kwa mwenembe na kwa umiradi la yende vangitwa ndo kwangela nyo tena wewe na serikali ya Azimio kana tende na kilomita sia lami ngili umwe na maana 5 kwa hiyo tukazokatwa ila mineba tutuganite percentage na ya serikali na sindu bingi kwa hiyo tukita vitimo nona kana tusolve serikali lakini nenda kwa sia nibadende deputy president notu yayo lumo ke Siasa lakini masia ka ulo ende Central Kenya notu na kuola maximum. Asante bwana FM twene wakiu inde wese na metho ma utaalamu va ya KITUI tuambie na KITUI no tuka ba masango ndo masango na bovyo na mondo makwendo metho ma utaalamu uvike na kutwelesya twise KITUI mheshimiwa ngilo kuyalama kuona aneki tondo benu kwaza na the ground baya tinzio ona Kalonzo inena ilo nasio kie campaign kuya ikotha unethi wa inena ndeto cia muthemboso kana malombe anena vinya muno fa ya county ya KITUI necho kitu mingilo uneki hata athuka kuyangima kuona ngilo aneki kuona basi lekali ba nivo yendete ne kanye nivete nkamanda mwanya vaya ngilo ni wevetie nitutiwe na mheshimiwa Musila mheshimiwa mweke wa UDA na indi mheshimiwa Malombe ulani wa chama cha Wiper na ula kuyana na Azimio ni mana mwedosi tune ni Azimio mheshimiwa Muselevo mheshimiwa Malombevo vaki thiata ndini wa maondo ama Azimio ndo mevangite huko county ya KITUI tina wangilo kuthea ndi na 10 ya mathabu yu ndo ambe nenda ukutapia yulwa musumbe umwe na miaka 70 na katika oneni wake wala wendima 20 oneni wa katatu lani muzo wa katatu aisie mundu mwe ni wone ambanga ba ya baza na kamyathukea indi ulote na uwe nule akwa na mbange su na ikomana nayo na thimu umesya
mheshimiwa niwe wa utabia kana mheshimiwa Charity Ngilu ni mwe na nienda kuenda ukwatiana nake kana niwo mheshimiwa Charity Ngilu ni mwe na nuna sieise ugu kuigwe niwo na ngawelo gwe ninge ona itute yo titha na matu tiote kwa manana andu yumu nango ngale kweno ya azimio tuinena ugo wanena mona andu makitu nunda nena namo nina nena namo ondu na nena namo maisa kuwa Ngilu no ungwete onena namo yu na namakule muyonata na andu maazimio wa methukiise muno ngoni ko pe mheshimiwa Malombe muno tuinena ugo andu maazimio ngoni sio pe mheshimiwa Malombe na nimekwasia ona nditatwekie makosa kwitho twalekilie mheshimiwa Zweta wa Malombe nine ona enenthi ni makomanito mabinda meke watho kwenye makaje batengui ketho tuona mheshimiwa Malombe twitho tuende angie ndiisi nuzi uzuni woni wo na yu mheshimiwa Ngilu nuna siisi eka kindu na kindu chwe bandu kinatethisia ila twine lo kutavye ba ila twilo nena ba nina kwiye kana no usio atongo imaendeze ukethia ni makwete kwikulia lo zilangwisa ukomana ngiva no tuika mwingi wo tongoi ngaendea ona uteti uno wa kunubwa na kuyo sunge wondo usune aye pe bandu baile kubikwa kethia mutongo ine wabika bandu utena wendi muno wa utongo wa kunubwa na yuba unepo mheshimiwa Ngilu ubikie na naguye yuto ina tongo ibakube ana ukambane makambi ya kutongoza ngale kwesu metha mekete nesa yumaka yani na moba mheshimiwa MAANZO ela ni loise profile yake no ende ukubika miaka 50 kiki mwana gini muno ona mheshimiwa kiki mwana gini muno uteti wa kusindana mena kina na mena ebinda kuwa no me sawa maende na ni maile kwa juzu indi ni ndo utabia ketha ne batoneka mheshimiwa Ngilu mheshimiwa Kibana mheshimiwa Muzela mheshimiwa Muthama ni maile kumandhondo meothengeania mamanthe atongoi ma konya kamba nzia nundu meno tuika mwingi muno na ketha ne batoneka mambata makambata yulua utongo yuno woteti makatia ndumethio nika no kethia nemeo mata ukethia yundu mheshimiwa MAANZO utapagwa ni mheshimiwa Kalonzo wake wa ugwe sio kangu na nu utapagwa na wewe na nundu usio na nienda kutabia pai mutongo yutaile kwethwa ena mutai wake na niti kwenda tai na ni maile kwethwa me level isu yube kiwata yu ila mheshimiwa Ngilu ukwati yie mundu la weta wa Malombe pekiwo undu wambe twina plus tamukamba nundu nititona nibatona bika bandu ukethia Ngilu nibetha serikali na ni walika yu serikali isu iketha zipo na ilika tena mukamba witu uile ila mesani ya awasindu sia Kenya yonde na nitwezi neza kana mheshimiwa Ngilu nitumuonete minister katika ministry ya niko ni thaka kole ni kiwu niko ni uiti na tikona athika nesa tiao na athie muno nituonete athika nesa kwa atio ya lands baundo wa umie no lands pe bandu ina twa ina thina kwa kila mundu na ende lunga langitu bali na mheshimiwa MAANZO akana ni utabia na lands ni utabia banesa kana itheka ile itho wetu mala 3 pa Kenya ona mala 10 ni kwa makwanya zui matu ana mo nge department ya lands tuze thina lotu wa hapo na ndukoneta wa mundu umwe uzune cartel nene muno itha ikuna sindu cia mundu mbosu kwa yu mheshimiwa Ngilu akaambata ba ukwethi akaambata ina plus na idea mheshimiwa MAANZO ba ever aambache chance chake cha azimio mheshimiwa MAANZO kana Malombe mheshimiwa Malombe ever aambatie utoni wa azimio kosa kebela kiu nundu muzila mwingi na mwingi ni kwatia mwingi na mheshimiwa mweke wasete ranimate mwingi yuko unaenda utangazi andu ma UDA na Kenya Kwanza kana kukwata na kwa Ngilu na Malombe ni mailo kwoza ta mwizo munene ko na kwa umathiki angaviti muno nundu mekase nundu yukutungene ona akili ne kwando akili zitha cia register ona mundu imazo ta Ngilu akiye Malombe
Ko malombe bone no zindi. Yuka za mu kwa akili sia atejimana. Ketha kena bina muno. Yuko no zeo muno atongo ima Kenya kwanza na atongo yalange onazima mazimio otamuzela. Na alange me yunga miti mone ondozu tawele kwetha wembanga muno ko. Ningusyoka kwa gwingi yulo wake cha masako nondo masako kiona oneni mwingi muno yulo wake cha governor na indi kinambo sia atuma sisi na mome ya siata yulo amotomani ala mende na kutuma kwesela ile 3 kenda 5 ambayo yetu yatumani mukuve kwesela Facebook ni Mutongo TV Mutongo FM na page ya kwa Erastus kithuku anzomo enda otie otomani wa kuvo na ningwethwa ndio soma o twende mo otomani ni maingi muno enda kwamba omolanga na simu yuni nkwaza simu 5 kuwe ambi yuno kuna simu ambasia simu sivo kione kwa kuna simu ngwetha ndio sa Peterson Makiu kwa Asia FM tabia Kenya utio mavitha ume kana Ruto niwe musumbi wa katano nake mundu nuitwa muthoka mutwa kimuli mbia kethia atongo ya Erastus Manzo sawa na FM pia analysis yake si sawa isuni ngale kwa Facebook Mutongo TV na kwa tu live wa vikavo share tinaka ugeto wako share next time nilete Nimrod Mbai hapo please Peti Wambua na ndi mheshimiwa Mbai nukulo si wake Ikumbi ningi wogi wa savali umwe na ndi netwo maandana mheshimiwa Mbai avikova nonake matavye ingi ona vate deep state Raila akasinda kiokotene unaitwa Samson Musyoka nake mundu no etwa Fred Kali yasakulia kula yakwa ni ya Ruto Maanzo atutavisie netuma yechuthi na twenda umotavia netwa achuma yetene na bayikuziyoka itina even the Bible says let your yes be yes and no be no zune Freddy I said it here last time Ngilu will drop from the risk cause of the pressure at the ground it has happened Frank Koril Ruto tosha unaitwa Simon Mutuko ni Simon Mutuko Koril na soma otumani wangu mbetikileni some wa ongena ndo otumani ni maingi muno ngelise Manzo muno na kura sia kadhamboni twaisi senator ni Manzo Ruto all the way zia MAKUENI senator ni Manzo ndi Ruto all the way kulia Manzo orengo aendieva ndeoneka siasa ni sia mwaka huu leo yandu me konzandi na orengo ndeloneka senator wa Siaya Manzo kana ndiye tikivela cha governor kwa Siaya tabia Manzo kivela kine cha Ruto kicha president Ruto akosa tazimo mwengi Titus James Mutesia efe mundi ni watata kwethwa we neutral ni movea so okay ni wani wa mwene ndi nage matumani ma Facebook niona mwende na matumana fujo muno Ezekiel UDA damu ko motha Ezekiel mwe kuma motha Manzo aongeze volume vile alikuwa anaongea akisema Kalonzo nonginya 11 doli mweshe kwa yunene na bina wila wazi ya Kalonzo nginya 11 we wonene na bina ona wo yuyu nake nendo soma motumani manini ma Facebook ni sisi YouTube nikenda no sesimo Augustine Kavevia gedese atongwe asu ni mwene live kuma ku at River Stony okay sawa mondo Kavevia Peter Mulay tell that UDA guy withdraw of ICC case doesn't mean people did not die in Kiamba and entire Rift Valley na ndi vaina uwoka na vaina any information clear kana pe mundu la watu ICC ndo isu ni zeta allegation as far as I'm concerned kana gyote kwete kila na mandweshwa kana aikana Mutongo imundani wa watu ICC ndo isu makwani watu wa kotini na nyendi wakili za utunza kule Manzo orengo okay uzinonge kule ngewa ya orengo ndi Manzo ndo notinda ambunge bono tutavya ngewa ya orengo pato pati sasa niulizie bene kwa nini Kabogo na Karua wanalia huko kwa UDA ti Karua ni kwati waenda kwa Kuria waandike Kurua okay Kuria ngwetha we songe yakeu na kanisa motomani uno ndo nawalika ni waithiana na kwa na Manzo kitenge chu cha Wiper kimosetenesa kwa muya ongametumonenesa sautunza nduko kame Manzo okay nenda kumina motomani kanisa wa 3 ma Facebook nikenda ni YouTube erasa ndavite Manzo ndakese kuvinduka ukweli kivila ni cha Ruto diko nindaka kule Manzo kwani Kalonzo ndeva ndo thi kampeni eka ukambani na Kajiado we chao simolele ahazi kwanza merui
haya yo memero yazia weka tondo monde mwatinda MAKUENI mwe wiper tuna schedule ive na schedule by the way na mioni Rafael Mwema munyoki yazia root all the way next time niletee former mwingine of MP mu November ti okay akandisi YouTube na wamo yazia YouTube ingwe ni Mutongo TV Stroke FM official abani ona muyangi muno kande soma some mautumani miano ndo nikenda tuose simu kuambi kuikia simu credit you kani onetwambia nao yakatwambia na mondo no okuitwa Fred Musili Malombe unstoppable Kitema Nzomo FM nakupenda juu naongea ukweli kabisa. Malombe is very strong. Bernard Motisia Patrick Mailo Asia Manzo onayu kwithwa nza wa serikali ini siendo mo na thitwe muinandikiana vandu uzia zeze ndio zimwa thitwe muinandikaniana Manzo azema nandikaniana Azimio kethe kazinda Salimia FM sana mimi ni kwa Azimio upande wangu. Okay, Kitema asanti. Na ke mundu unaitwa Simon Mwamisi mwambie Maanzo ajikaze la sivyo atapoteza hiki cha senator. Kivuta vaccine EG hospitals. Maanzo yo ikaze ngatiko nezu ya kiu ende yu mwanya nozu no ko twelesi hii. Umonde ne wa wetu la moti governor kivuta kibwana. Oyase kana Mithenya Azimio nakwatuka aithi UDA Kenya kwanza ngotwelezia wena uwe wiva wange wizu Eric Mulati Ruto akavita kioko tene Ruto ni mona Maanzo toka Azimio Musili Gideon Eric okay Simon mwania ya FM na Maanzo makunite sindo nesa manenge itano siakwa ngilo ni wezi nesa view ni wide okay ni waitie mutu anzivyo we sia singilo waitie mutu anzivyo sasa si mutu ajakoya ni wewe na akili ila itutethia we are fed up with fake promises sia mutungu wa chama cha Roots Party George Wajakoya ni wotonya mathina ma Kenya by the way no kuongama president UDA tosha Musili Gideon na ile motubani Eleni kenda to sesimu ono asiati ona Raila ndakwata 40% MAKUENI Moses Motuko ende kiucha percentage netogeta tunene mheshimiwa Mutwano neli bayase kana Ukamba na 50% na Kalonzo na 50% netogeta tunene kiu ondeni waone nanya na ende wa muthia wisethia ni twamina nikenda to sesimu ono asiati Simon Kitui Simon ngalagosea Kitui gave Raila 79% with Kalonzo kama running mate saa hii 95% ni ndoto ya mchana Raila ndaka kwa hata 50% Kitui okay usiwe motano okay na wamuthia Onesimus Kasioki FM ukadhi ya Azimio mwasindwa ukasonoga haya si woni wa Moses naende mawoni metha mekiva tukanya 2 FM kanini toza simu itano yambe neo hello Mutongo naende kuna simu okay hello nene nao ni wewe kwa yithukisa TV ni kwa yithukisa tafadhali hello Mutongo hello twinena nao njoni mwaka kumatala ongalanga wasya hello ndithukise yete woni kana kuno kumatala ni kuyali ni kuya tabia ni kuya tabia tongo ya siwe mukamba ekizito mwe kijira hivi uzitwa kanini uso ndio muone saa kwanda ya kona inge simu tafadhali na ingeonge hello Mutongo hello ni akakuidukeza TV ni tafadhali kana radio ni hello Mutongo hello twinena nao na manjozi wa kuma wa ilovi Joshua kumi ilovi kanini zeze wasya ngobe kweu Mutongo yoguta wa Maanzo ni MAKUENI timukote pio ngine no to balugi de zai yengi to ma ya je ti na ke na to tiabo
Okay. Ni wakwegwa. Yeza idina nti. Ajao. Nenge ongeka nini tafadhali masa. Hello Mutongoi. Wina na chalo Mombasa. Ngale MAANZO muno na FM na manosungi. Ben. Ben. Nanguli ya MAANZO hii. Cha songo kivikide ba. Na bado ni wa omundu wa MBC unavogete kitu kinini cheto cha wewe kanzo kunkana na ndezi. Okay. Asante. Kati wasionge. Kaya tunengonge mwanya huwa kuna simu. Hello Mutongoi. Hello. Hello. Yes, tuinena nao. Unana na wambua Kilonzi kumba kiuso mwingi. Kilonzi alafu Mary nzese wasi osu tafadhali Kumba kiuso mwingi ya yolo. Woni wako tamuono nguma cha. Ni kula cha Kalonzo wa mchokano tonya kwethela tonya kutubikia kugwitu kiuso na mwingi nondo ko munini wa mozunde kono no kweta mona sana na itokia mona ataanzimio kwisa kwacha nisini woni wapata mondo nane ngukela cha FM mona sana okay nanguko lega ni matnyaka wachi mozunge otete ulawai mumbunga wa mwingi no di matemono ba aya nengo manda. Asante. Aya wazwa se ku mwingi chuzo. DP ruto anikete muno. Tuwasa wamudia. Hello Mutongoi. Hello. Ndaibo. Beonge. Aya, ete wasionge tumine. Hello Mutongoi. Hello. Yes. Mutongoi TV. Wati ndada. Nati ndaneza. Karibu wita wata woni wako. Neta wandomea baza. Ndomea baza. Wa town ya Kaloleni. Yue. Wamba ongeze siatumia simu no. Magetheka. MAANZO mukethie muno na endi FM. Uimo kulia ne kulia FM. Ko basta wenondo misoa yani miosa tutosome Biblia munango. Na ni muhimu no na nenge ndeto ila sio ndeni ya inena undo ende na unena sio ndeni ya peni yako uwe ni mtaalamu wako. Hallelujah. Na nenge we nyego ni wazimio ndamu wo MAANZO tukase socks lakini MAANZO niona kwa nini agenondo bindaila waendi America iwa wete yemo thenzi na ndandi dukane tomea bacha sawa tomea bacha ne mubya mono naende twemini huko ndomea bacha simoni na mondo maingi muno anyway na asante muno naende ne kanisa motomani elimeva nikenda twende MAANZO weta kila wiki tegesioni chagu ona tutavisie kana Raila ni mukengani ni warukie Kalonzo juu ya sene mosio wenda tukuelewe atawe yuta Mutongoi tetea akamba na ndwebe tabalave Ruto view be kadi ambapo wino kiwethe kingi muno na numa no na nduthe useto akilo Boniface na ili wa muthia kenda ni monenga mwanya wa usungia makulyo yela makulwa erasta singa yako athime kipindi kicha ikumbia siasa no tatao kivanga na utwika wiyo lumono makulo kula sialamo utegwe ndikirenga liko na yiva ni ase Ruto the next president ni ngida ngorete south ni muvya muno gift muthosi kondo wawoni wako hatuambie na tuambie mheshimiwa MAANZO mtumio si wa kulia nikiti hata MAKUENI be ni katika member of parliament alama taamini wa CDF muyumba ile takweka na yo basi ndumbinge muno muyumba otonda kweka na CDF ni percent nini muno ya mbesa sia serikali sia national government kula mujumbe wako CDF isi twa ya gwanenza ya CDF kwa musi inyuvetwa nando na makanyuba na PMC sia maskulu no mujumbe aka maskulu moisi chief na katika kisomo vile inenga na mbasare na hizo ni sindu swali kwetu aisia wana mujumbe atebo ndo mujumbe ne bandu likasindu kwa hiyo kila ndo ndima mujumbe waku nacho ni projects ila ingisia national government
ukusitie ikabika kwake nenda kwa andu mama kwena ni Messi muradi wa Thwake Dam nibwo muradi ula munene pio kwa MP yoyote Kenya kwa hiyo miaka 10 ila inakalebwa na barani na opposition muradi wa Thwake nunaende na uende uiba kubiko thalayu we 80% na umundi usi wa afi ni diverted wisilite ungua yema kulame kunia stima na ina mwanya siana na limu nando maende makone Thwake takwa maigeza kumiona India mundu la ina mwanya na muno masukulu mundu wasiana ila sitothaenda sautu kama engineer kupe na engineer maingi muno mebo kwa u silanga Thwake niwendo nasia kindu kila meja nene ke yebiti ibinda yo ndani na imumbunge na ibinda yo muno nundu no silanga ila ingeta arwada mna chimara nesiaye na Thwake kakateka umwingi muno na yendwa naye kwa Thwake Dam project ya 39 billion itwa kewu KITUI itwa MAKUENI itwa konza na abika konza ithi Masaku na isio kethi Kajiado na kiujuni kingi muno tuikia kiucha thichonde mepelekine na njese kana kielelo kila kinene pena phase 2 ya another 43 billion ya quick ya irrigation scheme MAKUENI KITUI na Masaku ona Kajiado ugethe mbua ya thalato ndu kwina tuna umu munene muno noka olukana helicopter ni womanya miunda mingi muno bau twendenene na nthenzio muno lakini ndina kibu yu munthira tukika phase 2 ugethe akila muemi wa MAKUENI muno la metho wesilanga zuma kakwata kibu na graffiti mbua yathi ukabingwa kelelo ka nene kila musi wesendwa na tii na mupeleki wina kibu kwa mheshimiwa ni kana katika maondo amo utona kuifunia ange ndienda uweta tu Thwake Dam nundu nioni tuyani ninye ni score yebio katika yumbe monthe ma Kenya kwa yumbe ongee na muradi unene haya ndisi anabe kulenga wakulwa kwenda songe ni watingi si comments compliments ni comments ni asante kwa wala waziona ngono ya wipe inga nazanga monya bundi wakwa ndaka mtumia yake kama smart okay haya mheshimiwa Ben pai kuliona hudo pe mundu wako ya kaola we Kiambu wa Usakuani na Kabogo izini ngwenda tumenene na nono no anguzi aba akatwambe yoba kiukiende inyota UDA chindo cia muthembo ndukona sikumwani ana yenende makwithwa na mwikio nenyu na wesa ithia ni chama isia kura nondo mivitokano ya muthembo uzu gashagwa niwe rani ni mecha wa mheshimiwa Ruto na yu kwia kuria na Kabogo no meke mukutana wo na moazu na MAITU ngide chindo cia muthembo uzu ukona simu affecting nene thuke cia Usakuani aiweta kila kiutuma ateta na asia kana wasisia ukambane kana Western Kenya siama ila si katika Kenya kwanza siumete ku nisike oneo wa mwana wa ubanga maondo masio kana maondo ma siasa cia Kenya kwanza ku siumete lakini wasio kaba central na sasa Kiambu ila kwina mubango tarali leina bangetwe binda yeko naye na rali Kiambu ya Kenya kwanza mainae kwa katika mubango wa kubanga rali isu na lakini yu wasisia Kiambu chama kila kinene Kiambu ni UDA wazia kwa Western chama kila kinene ni cha ANC na cha Ford Kenya na kou siama isu ila kubango kindu kikwenda kuno kwa Western no mpaka siekiwe baya mubangoni pa mujumbe witu ambe wa UDA umete Kiamba chama cha UDA ni very strong Kiambu kou chama cha UDA na chono choso mustari wambe maibanga ralisi ya UDA baya Kiambu na kou ni kwa teno inclusivity metetwa no kwitha meiwa maitu anza na
nene sene kindu kiende kwikalilwa nthi tuimina mithenya litatu ene seme kwikala nthi nikenda chume uweta kisiwe kitona kwikwata nikenda maike kwiwa menza chuno cho kio matetia na nikwatie kindu kiende osiwa nikenda wesiethia ne kuri twathukumana twina uwiano Bwana FM watu sisi usini bwana Ben anena ki metha ma siasa na tamwate wa chama cha UDA na ngwatanio ya Kenya kwanza wasizia maondo tazo mekungulano ya muthemba tozo ni twithire twinene mekungulano ya ngwatanio na nthini wa Azimio wa Kenya no kunethi tutamekungulano Mheshimiwa Kalonzo atana mbosi wakana no nse kumondo alama nethi tumayikika inde yuva nthini wa Kenya kwanza UDA maondo tazo mayikika no kuona ta maximum ta mothe ya na tama maende na kwasya kula na mwene nthi nake kwasya mwikio na ingwatanio kethwa mwatongo itano ni mokungula na mwene nake mwene ndi vethi ata nenda kwambia ba unduambe katika ukoni wa Azimu wa ati MAITU alama zetu ende neza ni mobea na beo mawa be mutumio mwa ba tala ni manere kana mutumio zini mwati waitu monona kau simu yake ndana pigia kunena biuke lakini nini kuga kuna simu kelebi na no uzio ati MAITU makamana kana ithie la twiba na kwera stars simu ikuna wasiukite ba yani tro ba yimo witha yosa exactly sigita ulika ba ya na yoga kuti na zise la ba na yibi ka ba ti ona te tha te nacio na twi manano wagona na te ona ti manano na no uzio ati MAITU ukethia ni manaka kana nitukwigwa ta ntuende yu namo be mo akulia wa jakana thugija no kwigwa onge weto bo wa meswa niwo nene zo maanda to hangai muno na inenda muno nundu ona tongo yala nene ilo isosisi mutongo yumo munene ula we anije ndoto ya mbai ya Israeli weta wa Joshua ayiye wani mulaika Joshua wambe kwa mea mstari wa 8 iwe ebuku ya meya kaume ilomoni siako ko aile kwamba kusoma kama ne meya na imiweta nikana withie ni wona usio na yawa ata imba nikana yone usio imane imeya na ikaume menukani kwayo na nene ka ukondwa kitumina mewa mekala ya mazisilia yoro tikuzoma kwigwoga mezi la semuno yolwayo pe munenyu MUASYA kana wetho aweta ni wata Kenya ni wata Azimio ameati paya especially paya mwingi Mheshimiwa William Ruto no ligete nenda ukutapia timu ingebeboka nundo na wethukizio MAKUENI nange wezu twambi yo kulia tene muno Mheshimiwa Ruto ni walikilo kambani nanya ne tabazio Mheshimiwa mwanana wetu wa MAANZO ati mono mama eti Ruto kambani ata ila atongo MAITU yambe maizi ati ithete ithete twatie Mheshimiwa Raila na etiko lilo mwati yukuma yulama wetie kiu alama atuye maati Mheshimiwa Kalonzo na Mheshimiwa Raila amwe mathei o saizu mazi oketena makuli ati okay yuko uti kata na matenesa kutakuwa ndu mekwika mona nziengire baute na Mheshimiwa Ruto wechu na azemba metuki na Mheshimiwa Ruto ndane yambisha mipango yake ya kumanda wati mwako kana mwako na bitie Mheshimiwa Ruto ndo waambiye kumanda wati tene na ni withitwe naguo kwanza mukunyuma wa Azimio bune wa jakana FM no kwati ya Kenya kwanza muno ndizio na unike Azimio Azimio ndizio na unike lakini usione kana ne gwa ingi mayasya kana FM no atata muno kunena ate kwe kangaleko yoyote ona yunenda kuotavya kindu kimwe Mheshimiwa MAANZO ithitwa iweta Mheshimiwa na nage weto umundi Mheshimiwa Ruto kethiwa yuasisia undu ithitwa aendete miaka esu ona rating patengwe no ithitwa atongoetie pinda ya katika ratings yonthe ila cithitwa yonania muteti uloto na kukwata kibela cho zumbi kwanza ya rahisi bake na ni utabia yu kukobika oibindete baza nuna atongoetie na atongoetie nesa yubesindu itatu sinethiwe na beja kana gende nekana nina nichokezo cia jakata yundu wambe yutu uwe unatambia kwa nangalikwa yake ambu uwe doza kona telekele ba yuwe Mheshimiwa Ruto anatongoeti
ki uteti na natongo etie basa kwanza pesi ndu ile kindu chambe nipa kwetu kula nwati wo mheshimiwa Kalonzo wa Musyoka ilo kweza kutwa galiko ilo kuthi ethiba na wethi aingaliko ciele ni cio mwenda ila mheshimiwa Kalonzo Musyoka wokia au ngamanga leko ya Azimio na asia eba ni utebia neza Kenya kwanza no ya aisia kasamu namba ya keli dila pana mandha wa munini wa Musumbi dila Azimio inosie madam Martha Karua nenda ukutabia neza okwanzie makanenge Martha Karua nuna thingithangizie kima undu andu ingi matanezi ilasia tiai kana pai sofa bai kindu muno gikuonia kana ni wozete kula mbingi lakini kila gikuoneka ja mheshimiwa Martha Karua ni kana ena kithito kingi muno no kumba wa kwaje kana nu kwenda kulezu zingale kwela u na pe kindu kinasisi moyandu muno kwithwa mama you are mama maitu nimekuiwa kana nimena na likane otongo ine na kasa mukau Kenya kwanza ni maile katika drawing board na mama ila manasa kwa ne manosie muloko to rigathi na yuba unde boto ukete kumelela moyu maende ya mami na kwa rigathi pena minus peke ndo makweta kwazi wengi mheshimiwa wambeni tio bana tio mudhama ukwenye na kuye wewe ni umata yu Kenya kwanza kuwa wona ni maiti ndikwete kwasia paya kimani beboka ndikwete kwasia kimani na onaba ukamba ni kwete kwasia nundu wake mheshimiwa ngavana wa Masaku ni walikile Kenya kwanza na muthenola wabikie landeke yake ou ya palukile kwanza nikita wa Kenya kwanza mheshimiwa wita wa Johnson Muthama asie nyinyi bona no mwene kivela wa chama cha UDA asie nyinyi kita kilisite mheshimiwa Mutua ndio lesa bau na batengwe wasisi onesa ona metho nesa wasisi onesa nuko nondu bwa tosio kangite tina banini aya yu nendo kutibia pesi nubingi muno iteumela lakini sie tha asiende ona yuta kwa mheshimiwa Ben nundu yu mheshimiwa Mutua ola ni ngavana wa Masaku pebinda wela kwenda newe we pebinda wenda kutwao kampeni yake KITUI na wethia ula waile kumu host ni mutongoi uungamire na maendeleo chapu lakini yu wethia pe atongo yange ma UDA me okuli ati yu umbano ila umbano wetha uishambikia u na wethia undu uzundu na lungala neza biu yune bongu kwe ati uzunu ndumwe na wazizia neza mheshimiwa Muthama ni utabia neza na mwe katika atongo yala mokamba wo ekawa Masaku na ni thiro ngi utabizia hapa hii undu tonna pa hii undu no kuze kithimi cha mheshimiwa Muthama ukathesia kithimi cha mheshimiwa Muthama kiyulu muno na ukeiwa asia nyendi campaign nini nenda utabia wewe ati ukikundikila mwe ni maile kuyo meza ninge mwakula ni ati yote yesu pa mheshimiwa Muthama ata with any walk katika uteti nundu atepo ni taiti oyumala yu unduzu ni wo kuoneka bado pa ya Kiambu na Kiambu ni utabizia baneza makosa ala utona kweka manene piu ni kwazi ati undula ukwetwa Kabogo ndenando na mundula ukwetwa Kuria ndenando yu kwa mina kwazi wewe kama makosa na nienda ukutabia yu nika nanu umepiu na baloi yuthe nola utona kwisa kwethe wa wipo anduma mheshimiwa Kamboko na anduma mheshimiwa Kuria wazizia ni mambe yekwekusia tina banini kindu chucha ilo tumasigi no imwe theta wa voter apathy ni chaile kwambia kwazi ati anduma itu nema kwati omenwa na kwanza una noti leo kunekula kunu zio anduma Kenya kwanza makaji katika drawing board makone zuta threat makasia unit trial sio kama sana tika kwata ni anduma itu ma UDA na masia maino ni nimekwacha sione mwana fair enough mheshimiwa Maanzo naona nando wengi ba FM ende na kunena moto nditumewa bano kiune ni omonde cha mheshimiwa Kibwana vaya MAKUENI ni kukuona Kibwana ta project ya UDA nenda konsia paumbe yange
Mheshimiwa Kibwana ni wathukuma kwa bakubi muno na UDA na wekiye Mheshimiwa Ruto mkutano wae munene muno bandu bero wako wakathuka lakini weke wa bandu ikuthune wae na mayuthi maingi muno na ina mtula Kilonzo Junior ni twaendie mkutano ucio ona baratu ya thoche nundu bayundu mkutano weke wa kilioni cho mbunge no yuka ambunge na mumbunge wa kiliochu ndebo kwa u ni nadia na liko womba noni na nienda bo na mbio kuna akidiki simu nundu ndia kwa tasia kwa Mheshimiwa Ruto na mwa munene wake bayundu ga kisioni cha Makueni constituency akuita yumbe ange atandavitie na matungithisia simu na maseme sorry nange nuketa na wokie ni wa kuwa na samu no ninga bana Kibwana na kume binda yu mathoko manake binda yasa kinano ka kwa sene walika Azimio lakini huwa sisia deputy wake UDA aunga meta woman rep Adelina mundu kwa kisiula aunga meta UDA senator na pe MCS kauta au MPs kauta maunga meta na UDA Makueni mathoko maana yake kwa bakupe muno kondo wau metuke ila tunaenda ndambuka ila tunabikie Kibwesi nundu yatha kwaneta Mheshimiwa Mutuse muno ona balaju chap ko manekana chap ke moki Azimio chap ke toneni yabo jembe ni tukabu ko ila nabikie tunabikie Kibwesi Mheshimiwa Gavana Kibwana nuna isia na ngethisia Mheshimiwa Musimba na ulani independent na itote te womba none wa Azimio najua ndo mamba oleana na kebau na wethe womba no sina bubutu na Kibwesi unapange thitwe nesa pyo ni Mheshimiwa Mutuse kwa huwa apanga no makethane lakini kila kina nengia concern nene ni mathi and then me you launch projects sia serikali wa Makueni wa county ona binaimo no mekuthina Mheshimiwa Adelina akaendelina ngali kwengi likana Mheshimiwa mezi lekali none monini wake mena maumala no meke po isune singi no lakini nasi nye undu nisi kulingana na bomba no wabange thitu ikuthune wambe bandu eta wakwa kathoka wabange thitu ikuthune thene byo wae munene muno na wae majuthi na kulingana ebinda yuju ndikwe kwati atawa mapyo na elo na kwa Mheshimiwa Muthama pole muno kwake nundu akwetwa ni mwana wake ni waizie wani wendete bottom up ona bala interpretation ilaizi ya bottom up no devolution kwa uno kindu kiende ya Kenya champion president kipake kwa woni wako kumana na ushirikiano na bala serikali ni imwe you ndo nao tinda na nduma Azimio na bado kuungi kwa UDA undu mwana siasa weka wale taimba na muunga momwe Mheshimiwa Governor Kibwana no kwete wa senator no kwete wa senator ni kwitha wene no ni kwitha we feel threatened ni no feel threatened no ni sene saki kana auto usindana tina masindana masomo no anje ni gwa moyo ke bila ke tanigwa kwanza bebi ndabana apigia wethe ya Azimio ni ku suggest ila Mheshimiwa Martha Karua kia wote kana ina suggestion ina mewie obau kwa bau kana Gavana Kibwana na mwana kiongo kwetia na chama cha NAK Kenya Patrick Mbao mailete kuma makandia kibila nundu ni mama na mundu lokwete kipendela cha Azimio lakini yenegwa moyo tikathina mongi tha mwiso onyonde atatu moyo wa Azimio tikathi na ikadeti na thandatu onapewa wa Jubilee pe anduma Azimio na 5 agenezi mungu mwa UDA na kitu mimi ngotapya miaka 10 imepetu kila pinda yonthe Makueni kaunti ya Makueni yetiwe senate notices ni na mionana ni naenda aumbano ta mundu wa Makueni okay na pa hivi ndo na thimwe kwa teka miaka 10 imepetu sila kana sindula cha ndungu cia Makueni ikwani yaende ya senate Gavana Kibwana atiise kwa kitumike kana kingi miaka 10 yathala wethe aba imuthetho no masabu Makueni mane kwa senate na
audit ya kuma 2019 ina 2022 bado akesela Senate ilanga barake bwana atusomeza za school ni watu tabasya kana begi ndukito nembo that principle you cannot be a judge of your own cause. Haya na kingi begi ndukito conflict of interest onabara katiba ka Kenya article 38 ngetikeletia mundu yoyote ungamekibela kilokwenda kwa nini sine zaki kielelo kenene changa barake bwana nikuka kusuia mothugu ala manegikia nundu we senator na wama ukatuika senator no we governor system yonthe ya government bado ni yaku na thukumia lona andikie bado ni mako kuna mbemwe amba kuka kumina utongoi wa mutula pyo ndani wewe watuika governor no no tuika governor wambe uka with mutula ndaendezia governor nundu uendezio kwenda we governor kwa kulingana nundu county government devolution ithukuma kwa hivyo na conflict of interest nene mono na nondo dia twa kotini kasilelwa nesa nondo wa provisions ya article 38 lakini pengine koti kakulu advisory katiba kaibendwa ndiko nondo mundu governor wale tautuka senator ni kwa kione kiani kaona yake nenda competition zao nake na mwana kwa shungi nondo mwana kwa shungi project yake nini sina saki tiyetanya kura nina ke MAKUENI nundu ningwetia na ke nukwetia ngaya to bijagwa matuko kenda mai wanyanya melinga matia na inyi ba kula ngilimana atatu ko nenda tutwane mututu nena mo nitalele sindu izi ba hape mwenende na mwenende wa MAKUENI ni wese ngikidija kalamba ko be kindu kiende okay kwa atia mheshimiwa Ben ndiko ndo zangia nenda toke bano kwa Kenya kwanza ndo wewe nombane siwe chamani cha UDA nicho ungamita nacho kwitikibela ba KITUI West wazia maendeleo chap ela mutwa boke alikilela atongwe baba chama chake kwangeleka nyomwengi motuse wa Kibwezi West anayeumba none wa Azimio ile natamukira MAKUENI na aje support Raila Odinga niona bangete toka ba masaku ba Machakos town ve MC ya wake makimwe mheshimiwa Caleb nake ni wa maendeleo chap ende visa nisi yake kufikio monde ora poster si na Azimio na wewe kunia maleve Azimio nicho kiendeba kwani maendeleo chap ni no kie kana ni mheshimiwa mtu anokie weta mwene Kenya kwanza ni kulia yomu lakini ngutata ni yesonge mutwa mheshimiwa gavana mutwa na KITUI in fact ni na mo state kabati unayeumba none host ninye na host ningi kabati tiko kwa na tinye candidate wa UDA na chap kina candidate au KITUI West wa parliament mjumbe lakini nanaoka na ola wa senate nanaoka na party leader unae ta team leader na mundulo na tongo as a delegation ile no KITUI Kenya kwanza wanae na JB Muturi UDA kana mabatitwe ni meya onondo Azimio ne abatiwe kuma chap ne abatiwe utachama kuma baya bandu betawa Azimio na chakeli na ne weta nondo be mutumia wa spe mundu wase ni kwa tene FM munene wa chama chairman wa chama cha UDA Muthama ni weta mukia na asia ena thina na mubango lo bangita na kile binda twa than to mutwa oka kuya ukambani anoma UDA akeotua maiteta tondo be na ondo ithie matarajio maitu ondo ja kindu cha ile tokunika nikenda tuwe kweli nweze kila kiolo baya ukambani ti Kenya kwanza ni deputy president na UDA na tulu tena almost close to 40% currently kwa na data yitu tila ya deep state ya NIS
na no kuigwa ndo no uko na simu ba mayasi inge bala ma ko ne kom ando monza make kwa sema UDA kana ando maruto ko uchu ni kindu kiende ni kindu ke chele to siwa bayo kambani ikindu kiende chap chap yuke mondo ama chap chap na mutua ani mwizo kwenyu kindu cha mondo mama thembos kwase kula yenyu muno ya va presidency kuende utu itha twende neza tuende utu itha twende neza no usio kwenda nikienda wisiethia nacho chama ne cha sisi ti kindu kitasiwa kiasoga lakini kiende ukiende neza na ithie tandu ma UDA KITUI West nibo bai bambe kukethio ni munini wa Musumbi chama cha UDA cha Mbeya ninya na most be ukamba ni wonde okite kusange ibeti cia KITUI West na in fact kicha thia kikia musi kwakwa na pe andu methite mais tetea chama cha UDA na mutoe la woka baya ningi tundu wa conflict yo isu cia no la ungamio kamba ni mutoa kana ni muthama ni chap chap kana ni dozi yuba ichama kingi ki chao kamba ni ki UDA I mean kada ki Kenya Kwanza so no kukaenda kuvitukithia kana wayu chap chap ni nali ki Kenya Kwanza ya negotiate ki na ki na kindu chuni ni choki ku affect baya chama ulumu wa Kenya Kwanza au kama okay kuni kindu kiende usiwa na ni kindu ni kwa tithe tuna report ye kana yutu tukwenda andu meka lende na tukikala nthi chuma ki tusisiye i Kenya Kwanza na chap chap ni mundu mokia ka chap chap ni choki ku mwezo manyanezo nenyu mweza ila no theu neza tuina theo bwana FM tuisio kwa witi na baini ni kwete tuka tunene kichama sa kuno ndo yunane ni angawa ya KITUI ya Mheshimiwa Malombe Musila na Mheshimiwa Ngilu wasema hama sa ku Mheshimiwa Waita na Mheshimiwa Wavinya Ndeti Kalonzo labda hata mbakete ku masaku ndambukane sia Azimio na munene wa Azimio wala ni Mheshimiwa Raila Odinga ndiwe kwanza makanenga yaendekethia Waita au mema sembano makibela cho gavana nake Waita kwa sawali mbingi ona iyo nuthingile ile kana ndeu mea mathaune ano naendete nginya muthia ikuri yakwa ni ana umundi kuya kathonzwe Mheshimiwa MAANZO wibone kwatene mwana kila kikwendekethiwa yolo wa Mheshimiwa Mutungi wala ni MCA athukie Mheshimiwa Susan etikibela kiu Kalonzo kwendekethia atongo yamwe maume masembania na kukwata mbau ama ke ma wiper nete ivela kindu kiu wichosa hata wazeki utaalamu wake uteti kindu kiu ni chaile mutongo itoso nondo lika na onde me Azimio nondo Waita Azimio CCU na Wavinya Azimio maundu ma muthembono bwana FM aza yudwa mbei no zio tukaje tawo yu maundu azu kuona no mazu kwewa Mheshimiwa Benya iweta na no maundu maile kwetha mevo katika kikundi kila kina ciama cike pavukanio nundu undu wambe izi ama cinathengeani ebindani kube muno na ciathengeani ebindani kube painene no muno bakabangwa ati tukeka una na tuthikona na yuzi athengeani ebindani kube yune bo kuona peke ndu kimwe wa Mheshimiwa MAANZO iweta na ni chagwo na kwanza no ngwenda peke ngwendo ywaelesya ulumu wa chama na yumbe ulumu wa chama na yumbe na niweze mtwina mutongo wetu wa Mheshimiwa Kalonzo wa Musyoka na ni wa chama kita wa Wiper yue akini twina neo kikundi kenene kita wa Azimio kila kina ciama ingi yuta paupe na Mheshimiwa Njoka wa Waita ulo kwenda ngavana na yu nenda kwa jeta uyu luondozu yu Mheshimiwa Kalonzo Musyoka nundu usio akamanakana atongo yasume Azimio tawe mutongo iwa akamba alame Azimio azuo ndena atongo imake na akethwa yenda umwe au ngameote kondu olongi nina ilo mutaneza kana pamwe na Mheshimiwa MAANZO emonana na ilo mutebye kana sindu isu inene wa kindu twita board room
niweze yuta yupa ya ela yuki unlot no ni pa the river ni kwithiwa unduzu na kula umba no wikite ata umba no wendeje na niweze mheshimiwa wanzio kwa waita peke ndugu mwa ilo manakana ena ati yala make mama zako mheshimiwa Florence Mwangangi ena ati yala make mema zako na yu ni university waita ni university naka university ndo nita tusia maana mono kindu chambe aka invest ngoni syano akatabya andu ati no nitwike mutongo yi na be andu bamwithukitie no kacha be andu bamwithukitie withote nziani la yangu na be andu bamwithukitie na makamwitikira na yu ndatapigwa ba yake tani ake wati jioga waita tuyenda unga meote nundu pe mheshimiwa wa binya ulani ukie nundu kwe andu metikilite njoka kwa itumisyo ukethia ni matono kwe ati ithie ne tusiaitie njoka wa waita tukamwithukisya tukethukisya undu lo bangite kwika mazaku na tika mwitikila na tika sisya mheshimiwa Florence Mwangangi Isulu na tika ethukisyo lo bangite kwika mazaku na tika mwitikila yuko ukenda andu asuma unga meote ukenda atonga asuma unga meote ma yakwiche kibila no mubaka umeta mwikale nthi mesane nikana umomba nyundu maile kuikunena na andu mo ateo yuneo peke nduke kwete oselewa unena nyenu kwete kuselewa indi ne utabizia baka na unena ne usune kundu ile kweva uthikwa kitani tondo na woni baya na tondo ku kiaile kucha kana nganye umea kitani undusu patone kandu ile onenwa kitani nundu mheshimiwa Kalonzo Musyoka ena otwa nione na njoka waita mheshimiwa Kalonzo Musyoka ena otwa nione na Florence Mwangangi mheshimiwa Kalonzo Musyoka ena otwa nione na Wabina na peke ndu ngene oja abata muno obukwewa kathonzo ni meithi ndize maasiata ateo nuseo tithisa kwa asia hii mheshimiwa Ben kwa unga mote nundu wa FM wambothi bala be nenthi umakulia ati ni mukulia ati yo muyonata ndukese kosa Ben nundu akwithiwa yani wausa Ben mose nundu akwithiwa peke ndukama na mheshimiwa nonete mheshimiwa Ruto athika uneka na kindu chu achumisie muno bala be Raila Odinga atongo yazu mele peke ndu meka ana nienda temane kukika tatongo imakamba moka abandu makasisia nesa umutongo yulo kwa sehemu ino ta wingoni syandu muno na malika ukunikiliwa uwe matekwendesya na mami na umanakana ninganya uthiwe maasi ati na kwatanganya guoko na mugi anendo kote wewe maasi ukweni cho woni mba elections ya kuna waki pa kiamba ukona mheshimiwa Ruto izinda ni wamba kuthibunde na yunepo with anuseo muno mheshimiwa Nzioka waita ethewa mheshimiwa Kalonzo Musyoka no kwenda manene kinu ambo kula ni nake iwe wionata na imana na ati kwanza meo muamini muno yuti unena banu ndo itumila sio na aimunene mubaka apikia kwetikala okay na no sio ukethia etha no taazimio nunda umalukila kwa njuma na wana UDA baba mwana na Kenya Kwanza etha ni azimio ukethia ni amana ati twina chama kimwe kingumo kamba ni ketawa Wiper lakini twina siama ingi sina andwa nini na tikasi ne yana yolwa yana Wiper niyo siama iswinga na jote isi yote epyo ona UDA oneonela kwiko ndikazi ati nivye tiba ukamba ne tithioka etha ni kwaza tetume ya principal yamana na watabizia tena wa ya Pareto kundu kula yukwa ya mapyo tetume ya principal ita wa ya Pareto ya asiata miongo thana na miongweli kwa etha be chama kuona katake na bina chose miongo thana ateo kiti kile betha miongweli ingi ya chama kingi kila kibu ilembetani ni mubea nienda tunene maondo ma masomo nondo ne maondo meti kinene muno na mheshimiwa MAANZO niona andu ingi makulenga wa ya songo nukizaidi awele lese ki nondo we umwe katika mawakili ala MUTETI ya songo no nukiza we lese kunondo akamba ingi makwendo amanya kiucha songo kifikite ba maondo maendete ata inde ikina mboso masomo mautumani tunene maondo asu twende na komina masongo na ngewa yake somo gatuwe asese me asiata ende mundo mosese ne muvya kwando watambanya na itu wende no watambanya na itu twena vikamuthia na twende na kilungu vena maondo ile atatu tuone na nisia na ku ete woni waku kwisila ile itatu kenda mwitano namba utumani mukuve vainde vi tuma utumani ondo batonyeka semba Facebook or you ni Mutongo TV like the page na we share
page ya kwani Rastas Kithuku Anzomo na page ya Mutongoi FM likana kuombea siasa ya Mutongoi FM na Mutongoi TV na ndeni wa YouTube ni Mutongoi TV stock FM tio tumani wa kuvau na nengwethi wa ndio soma kaniambie na Facebook ya Mutongoi TV Raila the 5th MAANZO no chenevyo Sami Mackenzie na ke mundu nuitwa Samson Musyoka FM tavya bwana Ben Kenya kwanza maende na kwasya ngaliko sionde ona Western munini wa chama cha UDA Kipruto Arab Kirwa unadhamie oka azimio oka na ke mundu nuitwa Manu Sila no mwisi kana Mutongoi kwitwa Bajakoya tawa nangie kula mbingi ya azimio pamwe ya UDA kana mwenyezi manifesto yake yosi ya kula mbingi Kenya usiwe azia kana Wajakoya ni threat kwa both camp kimundu nuitwa Steven embia salimia MAANZO alafu story ya Songo imefika wapi please MAANZO kiuno nene ya mundu wa usinda Raila kula ni ina free and fair elections Kenya vaingwa mwaka huu vai kuchota kula yake unaitwa Max Soy Kioko na hindi na Gideon Zanki asiai alokulia MAANZO kala hata na mbabu wino nondo okay usio kulia mwekala hata mbunge sasa simwambie Ben Ukambani tunajua rarua pato pati na ke mundu unaitwa Muthosi Moli asiatavya Kalonzo akinyele vau nondo siama ingi ainenga mwanya matina kona ya okay dina kuelewa mundu unaitwa Sila Junior yasia Erastus nienda ukutavya Usakuani uone wo Raila ukavaloka view saa hii ni either Ruto ama Wajakoya odhaya to collect ni movea muno kumangala kwa si odhaya kwa kaunti ya Nyeri Erastus kule MAANZO mbona Orengo ndone kaka mbili zi azimio taivinda ya NASA Erikson Kitushi nende MAANZO kiucha Orengo na Songo azuni maundu alama kuletu muno mbona MAANZO leo tueleza Kalonzo ni mpaka 11 kiwata cha kilo MAANZO emea vau motinda nzomo kuma Matheani MAKUENI Jonathan Mwendo tavya Ben UDA ni Ndeluvio nondo wa uvunguo rao all the way kethia MAANZO usietwa Jonathan Mwendo nito amaiko mailo muthama na UDA ni mwaki wa kote ya vasa akamba tuisi Ruto usietwa Diko Ndaka ngilo kuondokea ni dalili ya UDA kusindwa Peter Kithome aandikite kusindwa okay Victor Muinde kule Ben kuhusu ngewa isu ya wetwa ni Moses Kuria ya kutransport congregants katika meeting tisio na bado kura tuinenga Ruto as we are talking UDA gradually losing my Kenya if you were keen yesterday Kiambu UDA has no crowd ya Mount Kenya UDA ni ndiye na kwasya usietwa Peter Mulei Erastus Okamba netese Ruto unaitwa Kate Senior Justice Kilo Ruto for president edwa ASO okay kuvodhia notu nitwa Leile mwaka utu ese Ruto Simon Mutuku naende motumani atano memo kaneke ndawe sasa nitwa asiana mo YouTube measiata na simu itatu ambiyo kuna simu ino ngosa simu by the way and ma simu ambiyo kuna na mwaka kuna these wase wa TV wa kana radio yaku MAANZO nona ka kunia Ruto kula mwingi Titus mwezi kula either secret so okay sawa ngilo kuthi national politics ni threat kwa Kalonzo Paul Kisiangas uzio na ngilo kuthi bau ni threat muno kwa Kalonzo na ndi makazi comedian kwa tutavye hii mwosete hata wivu ya Wajakoya ndi wamuthia we nimbinge muno Diko Ndaka Rasas wasoma comments nduko na Ruto embe okay Ndiko Ndaka si woni waku ni soma motumani ndo maende no lika aida Kithwe unono wa muthia wokula ya mheshimiwa wokula ni wade wembea ni kule mheshimiwa Beni ati ni ilembe tayiva ya Ukamba ikanenga Ruto kula tuikatate ukengana Ukamba ni azimio Douglas Mutua ngaliko sia Kasarani na inde uyo ndiye mosoma nondo naona mukoletu na andu ingi na inde nondo wa niaba ya andu asu onde ni Kimeu Dama na Kimenye Kenya mekule mbona UDA mayo nene ya Olusani
kiu ni tukite kunene kiu indi kana mbo sisi YouTube na ndo sisi YouTube kwa mituki process mu nikenda tuende na kuina kilungu cha kuombea siasa ni mu vyabo no ndo YouTube alamu ende na watamba na itu katuambie na Patrick Mboya yasema MAKUENI ni mutula na MAANZO. Joshua Wambua Mudhos keep on okay usuya songea musesi ongezi ndiso mosu MAANZO nye nipata na kenundu anena ukweli Kalonzo niwe mutongo iwa ukamba ezo ni kioko wa kioko na ke mundu wetwa Simon Mwania kwa tukulie usu mundu wa Kenya wa chama cha UDA Niki Ruto wa dhite number 1 akamba 20%, number 2 Luya 30%, number 3 Kikuyu 50%, number 4 Kalenjin 0%. Ni kweli? Aya. Sivi nisika erasa semwa ukamba ni Ruto ni wasiye kula vyo. Nondo ni maisha kana Ruto ni Raila ni mukola ubongo. Uzea Ruto wasiye kula. Nondo ama oneni amwe manena wa ndongoi. Munosi ya wiper. Ta mheshimiwa MAANZO tabia anduma UDA netwa noye ni uvunguo Patrick Dixon na ke Harrison Matole yasa mimi ni mtu wa Wajakoya. Okay, UDA noyo kwese. Okay, ndina okwati ndisi wandika nai na ke mundu kwetwa Larry Metho yasa oikulio inini what are we getting in Kenya kwanza tuko hapa kwa baba. Ni kwa tiki unone ni maondo ma blueprint sinisa mo the mbosu anaendekeza wewe kinuko wongela ile pau mulolongo ni wiper all the way Daniel Mutinda aende motumani angemianara ele no sasimu kanini yombani onenge simu itatu kana to sitano kedhani mo BF MAANZO wosa kibela ndukoro ni FM One muhimu no aka umanzia okela okay Hezron okay MAANZO wasa kibela ndakaolo niwe motumani ya tatu we unwetwa Eco Group Africa atumete motumani mbewa 10 andikite Wajakoya John Mwau yase Raila all the way Kalonzo is always right na wamudia Joshua Wambua 40% hiyo nayo ni uongo eupe kabisa process muyu tuwase simu itano kwa mituki kanini enge simu isu hello mutongoi Lazarus what in data Ethiopia Ethiopia sio mnasiangi ni magere ka neza ete woni kane kulio ndi kwa tiaru kuda ni bezito ni veto kuna mama dinere wa jana kwanza na ndio okay ndio kuna mama tukate kuda jangania asante aya tose wakele kanini engele simu yake hello mutongoi hello mutongoi ai ozu ndio mwewa Sasa smart ndara nesa toiwe nesa ya MAANZO kula kama MAKUENI ni kuokie umutavazi yao asante haya ete onge haya eno maondo methi ya wawe hello mutongoi hello gurugu wati ndara area MAANZO no agetheka na mimi nakula ne kwake alafu tabia yeye atongoi haya no kumatabia okay agwe ngaba no MAKUENI eno mukui asante aya tuwase simu ingi hello mutongoi tuinena nao tuinena nao Angela kuma masako kuma masako yes ende Angela niasiate ambao kedi atongo yasu agetheka
Haya. Ambao keja tongo ya sui. Angela kakwethukeza TV ni tafadhali. No ye me ati. Haya. Wabona simu these wase wa TV akakwethukeza tuyesa kwigwana no ndo betha na delay ya second bakube muonza kangwethese wikenda wende wenesa elo mutongo ye twinena nao ye no ya mbele ngaka ndio ndio ka tu bijao kwa bata alo endea itamba ya kamba taile ukwata na kitu kitu kimwe na tuyunga kwata network yako ina thina asante kiki ya bantu bamwe kula bantu bamwe asante tuosa wa muthia kanini wasimo ni wasemba pe ungi wa muthia tumine simu elo mutongoi Hello mutongoi twinene nao Hello mutongoi twinene nao wenena na kamunambo kuma kamutei kamunambo kalibu kamunambo yake kwa ni umulika siasa na mulika siasa neonali ila chawe chawo tuinena kawaida kula hizi ende ya kamunambo kula ni sia laila inde idela sia mbunge ni sia luto nundo ba kwa asineo masabu we mabetie na kwa luto no bangete nesa unganne mundu umwe na mwama nge mayunga nyabandatu kauna utabia okakona asante ngebe sia manzo ala tatatinge okevya simundu amina mwaka yako toza na tiesu tiosa noza isi daze mbinge muno ne bane na woni wasi ya sakebya muchanganusi kalibu ende no imwe usunondo umwe nala ando makanisa mata asumbe asante haleluya wow na ndio zu kumatwambia kumbi mwaka modelu mwi wa katano simu yake yalika ndio mondeni yalika muzeze ngwe wona wikona simu aye molika ndiethiane kwena kwa kana ndinoza simu yaku sie thambinge atinye nosa sio sawale madam wetu awini kanini no andi mwanenge simu isu sie thambinge muno wikona wambinge kwa wona wewe wona yaku ye molika etela wachuma mutumio usu kama motei etele kuma last year mbako monde nende yalika kuyende yana yawe no kona yako ndukeze kukwase tolongi waisie eteliletela kunapyo bakele kalika nimwethukesia asiaisia nera kwamira mheshimiwa MAANZO tuna makulwa pe mundu eli atatu wakulwa na wose mwanyozu wambie na ngewa ya songo kana ikoni ya songo tu continue ni kwacha saa itano ni omonde kwanza timande timande saa itano na be makwani songwa ne kitu makwani maingia kama kasikato Mombasa ngendo Nairobi lakini koti ya Tanzania makwani bamwe na mambo utuka makasirilo katika koti ula wa ABC na koti sio thukuma utukuna muthenya no thukuma ngina weekend na kenda nundu mena ngina auke kumina makwani monthe mamithemba yo ndala mekitwe na nundu wa ku print ballot paper ko une tukakwata twio one tukakwata twio makwani eli masongo yemwana skati to ni wiper yasia candidate chama candidate wona ile dawa pa mwanyosu nundu beke tuketa legitimate expectation kwa vota kwa chama na katika katiba na kemwene nuna skati yake akachanda kuanesa ni returning officer na nundu wasongo anokie na video sionda siakela chande ye kuma mbengi na mweso whether makosa palama ini menewe kunye ninawe kwatyo kana une tukasinde kwani ya governor Songo na tuyende yana sakala ni chakulwa ni yolo wa James Orengo no andie kuja kivila cha governor kwa Siaya anozi governor lona tuwe bwana yo wakili na Orengo ni wakili na MP wa Siaya no wakili
kwa negwa nikupyo muno ku siaya uje kitumia ateona kama muno lakini nundu we mundu neke ye kwani ukweta ukot uneke ya Raila kwani kwa zia dikili ya Raila tin dikili ni kwa dio uneka na oke Akenya nimekuwa na orengo no kumba go yoke utete baba nase twindito na nyang nyongo atete sia Mount Masimio muno na magaba na ma Raila mende to mamukwatete kuoko muno and like alama itu mokamba kwa ndo ni kwatia kwani he ya Raila tukane kuendea bana orengo no kuonekana ai sira peke nukingi cha disi katika makula sini kulitu peke nukingi cha wetu ni FM ndese mbe FM mulo mutumia wetie ni we FM ni mutumia kanisa munene muno kuya kwa pipeline AIC nasiyo latu muzumbi ona thaitha kuna tatho gwako ndwaye ulikaye kanisa ne FM atakwete kibila chaku kibana kana we kalabana kwa une muthukumi wa Ngai na kila kingi Biblia no meze na wambelelio wao we ni kumanya Biblia na sekicha UDA na Central Kenya andwani na nduni mese na samono mheshimiwa Kaboko ni mundu mumu muno na mundu wisi kweka maundu make wikao mwingi muno vile vile mheshimiwa Kuria ni mundu rizene na pebi na wenda thukuma na itu na binda watila wathenze to mauna ngithana thingi nya Dubai kumona hospitali mundu ni neze kuma hospitali tuka thukuma imo lakini vikari athi UDA na kene mundu mukali muno maundu ni make na wasbira vile wasisia senator wa Kiambu ro kwetio ngavana na be ongeto ajango twendo ara ke mbunge ungamete independent ana ndiye musujo wa UDA na abaluka independent ku Kiambu be na kauminge muno na Rigathi Gachagua wala ni mundu tusene na ke munesa muno na ke pe bandu na abalukile yu ana ile to kwata ni andu ugethe maiko kitana yu kauzu ambe ya Kiambu nu diketa muno na ba kumatene ni na ise kana Central Kenya niwe kamolo katuka musumbe no na yu Central Kenya pa tukone ngokane nusi DP wa Chozwa pana ikauminge muno katika ayumbe 31 ayumbe atano ni mama kuniyeti Rigathi Gachagua na pendo na kauminge be wa ayumbe in fact kaoni muno nange kwekela twene pendo kauminge muno wa ayumbe na ila batu kikie basi kibela kithi kwa kidiki na Rigathi akwatia kausendo wewe kwena demonstration mbinge muno wewe ayu mheshimiwa Ruto ndano ndungi weka akakoza Rigathi ta radimate na pai kibeti cha Kandara kila kitawa Alice Waome pai Wainguru pai ibetisia ungamete lakini wewe andwala meyo luimo kautia la ndwele kidiki na Rigathi Gachagua kondo oyu pau pena ndato ngito na no tuende na usisi adenjo na ite kuma tene undo Central Kenya kambie hivi kandi kitaiti maondwala meke kama no muno yulo osu okay na bweti na mheshimiwa okwa ametoke watwite kana kina Ruto kwa hivi ndayesu wanena oyukili hata kima jana Ruto lakini wasisi mikutano ila ikunetwa ni Martha Karua na wasisi kila kikikie Meru hiyo kula kwa mheshimiwa Kalonzo mheshimiwa Mutula Kilonzo tunaenda totoa kilicha nuna kwa nipanga maondo mama kuene ripoti live mie Meru ona Raila nde asonga Meru mamusie maimu kwata kwa na kiuke no kie muno yuku Umeru na Tharaka ila yuki diki unafiki kieti watu ka deputy peo na ka reaction kiobu na amama kadhamia na wasia Martha Karua mikutano la wikite yu Central Kenya mikutano meito muno ati Central Kenya beboka kundu kwenda kula mheshimiwa Martha Karua endete no neni wake weno ima mwingi muno kwa wasisia nenda kwa Central Kenya ni ambatiti muno Raila Odinga onabla tibo Raila Odinga lakini undu andu mambeta kwekana mota moka oyu wa Rigathi wina wo mwingi muno ukethe andu ange meona bena wikwata wala be mheshimiwa Martha Karua okay disibe niki batrenati ya charity ngilo nenda kwa sia nipendi tona nani kwa mtumela wao atakela kitwa kwekeka na mtumia usu mzee wasi ai kidogo be mzee wasi ai kuthi kwa ngilo national ko bengesa Kalonzo kiu ndio tunaona na Junet Mohamed ndio katika leadership ya political parties miaka mingi na nimeze bandu ningokele ntiana bibia mwaki mwingi wa kisiasa bindaimo tunaendio nonana na Junet na basi kana slot
slot ya ngilo moya na ta ODM menayo kwa uni hakika kana kula sia sindwa Azimio ya sinda mheshimiwa ngilo no enda bandu lakini umana pe tena thina munene muno ula wawetwa no ula mutumia na nenda tuobanise na kiuni jo mheshimiwa ngilo wende twaenda usoti katika Azimio thina la munene ni kana Azimio yungamiti ayumbe ingi against mundu mwa wa UDA na muno Mombasa ilobi na kundu kuonde na wasisa candidates ya Azimio sia UDA Kenya yonde pae candidate muchache wa UDA ndikasa ukengwa na ni manenge to support muno ni mheshimiwa Ruto kwa wonga myando thandatu mainyi banana atano thandatu geleganyo ne kwa nyuma maazimio against mundu mwa wa Yuda ni marona wana ikula ola mundu wa Yuda akesabira labo kwa kindu kimwetetele ta chae maosogwe na mheshimiwa Ngilu ne waise ninye ngwambisa nye no ni ungamekebela changa bana tuko kitana katika ya mwezo hivyo ndio tukesa kwasia nienda kwijumya na nienda asia nienda ndwange mose molo otoso kunda na akia wito wama na akia wito na isie enda kwendangela kanyo ya kila kitu na utangi Azimio nundu mwana ngania ba mukotena ngania kula sio yumbe uyumbe ni muhimu muno utena members of parliament not na MCA wina pathei okay na nivyo wewe mutumia usu asia ngakura kikatiba nduka ile endwa Azimio anda mheshimiwa Ruto twasie akenda na yumbe inge na kala ila Odinga ni wosumbikia Raila Odinga ndeba nduka atwa hizo sumbi wake na kiona ukinene sasa pale kauta nondo ona Ngilo ona mheshimiwa Kalonzo patio motwika kitu nondo nombaka muwetwe mbunge muke obetoka kwa ndo mbunge mwabaloko inyombe nombaka iboke kindu kingi cha mheshimiwa Ruto wendata na kila ni zandu ma UDA mabangite mama kwata yumbe ingi na Ruto abaluka makamupya speaker para moja na mayoza control ya mbunge CLA na mayoza control ya ibela ila mama control serikali wewe serikali niyo na kwa ndo umaeta la mheshimiwa Raila Odinga nginezo makulia wendata ewe tunenga nusu serikali tuenda watangula andolangi onde Mudavadi timenda serikali kwa kiuni kindu tendeto onateke silele kumela katiba ka 2010 ka sawe yo musumbe wendwa atena yumbe kata ubwo ni ndasumbike cha na no kusobiwe serikali ya nusu mukatengi ginaela katiba ka Kenya kageza usobwa undo okay with the pena provision ya niwa wasumbe ka lakini ndio na yumbe waile takwekata kwa unitoa kuona mheshimiwa Manzo nitoa kuona na monone ni ndo bini nitoa kuona pene kinda ya andumazi mio mambe kuibanga lakini kila nene monone mheshimiwa Madhaka tuona ndo ai serious muno mwayuta na thera with the kiuni cha pangwa mbalo titana thi utumba nuno nana wezi no gwita na Azimio na wezi no kwendo endete bao kana ngo shita hizo ngenda kukapa kwa maana kwa tionga na ba masaku zioga waita kiki na neni wenye nini zizo siasa kiki na neni wenye Raila jana no Kalonzo huru nukeze na mudadala bekweza kwekalande nesa na zioga waita ni wizi zumbi ni chao na no wizi makendo mukuangia ndino mukuangia tuye munene wa thukumi ya tuye munene wa thukumi serikali yoka itako kakewa kwata na katika Azimio ni toa ukulia support mheshimiwa Wavinya na we cabinet kanoga zoka cabinet office no ova no introduce siasa na no mwana munini lakini na ita mozi na ngintwa lakini wewe akaoperate tukasinda metoke nundu kaone wao kana ndo mombania effort pamwe inda kete kiloju ende kangita neza nundu siasa iko ndu yende na no mundu wa muikatakwa akasio ko ingi siasa ya mudia ale kuzungizia Raila na ale kuzungizia Uhuru na Kalonzo na ale usindo ngavana akatene na tene siasa ya mudia mheshimiwa nekenani mina naku ngiwa ya governor ne ngiwa governor ngilo wazenda na kia wito we vinda imwe kale kivela kiwa isi kana etabe ando sia akamba ni magavana mao kamba kuvikia au monde bado no kwati ya kiukana na chuma kuwene ndusi akamba ila nene ni magavana 300 mokamba nijo la mutwa unasembi au Azimio
ona athikula kwe muthama bandi ulikathina UDA Mheshimiwa Charity ngilo yuno kwenda kwithambia na kawikie lakini bado ni wewe embe cabinet bado no katatiza Mheshimiwa Kalonzo Musyoka muno Mheshimiwa Ngavana Kibwana we mundu lo menete akamba pyu nundu ndamende yao sio na ndeka au ndu mauna ndenda ngwatanio katika akamba nijo wizita malua nduthe katika forum imwe sia kuhusu wazongea niandao utabika no kwate lakini nasekana kwa hiyo mwo ubika Mheshimiwa Kalonzo ngele katika utongo yuo kamba Mheshimiwa Ben nienda tuminie na kicha masomo nigetie mathina muno na indi andu maikuria nikichumilile vindani ino ni kisiasa hiki kuno kisiasa ndo twina sakaja nengi ikwani akene thele twina Mheshimiwa wa Vinya Ndeti ni maundu ba degree ni thele na watu ikame sawa na mathi nginye 11 na indi ikulu ingi yokai no withiwe niwo alama kukile kicha masomo no mo weta uwo yulo amasomo kana andu anama ya soma kana ni siasa waronsia uichoza rakicha masomo na uteti na chuki ebindani no nisionde peima sikuka ke siasa na beingi kweli wasisio isiethia mundu stondu pai mundu some aitune andu onde masome ao bana masoma anangi pai mundu some amusi aba imundo te classmate wake ko uweze kubika ba yutako nyiba imundo eziyonguli obo amasomo jendize na asome na mutumewe MAANZO na balatu asome ando Emothi University na ndi university na ando maingi na ko wewe mundu makule mayambia kuka pe bandu either wasoma na ando abika tadia na wauma au yusomea computer ni tita online wezi either iba imundo ina uhakika kweli kae waamini kila mesi ni mese kana at some point mwe university mwe lakini ndo amina namo yo manje ndo amina lakini mundu sindu isuma andone rumors inoka information yo ma andone yo kane yoselelwa na kisiasa ko ulawe na masomo me questionable ni kwitha be undu weki ebinda ila wasoma that ando mate convince kana mundu ucio aminie masomo ingi nasio ni siasa ingi ni siasa nondo na Mheshimiwa Raila ndio ni degree yake certificate yake iko no analysis yitu ikikayu ona ila si German si thasi wao ko una no kendo iko ni kwetha itu au neka okay is the world in like an engineer ko ibida siasa ni ndiambia siasa na iwe welika siasa ni kendo mane the akuno you know you siasa ni mali gato mana ka make it a degree su ka maina sio ko ni sionde ni siasa na imani question about on mundu usu ni wesikie kweli ta kwa ni sekanda mundu eta Walter Mung'ari ridiculous nyambane ni wazomia mina nondo tweya wa MAITU lakini zuo kwa atu kana mundu usu ndasoma nda degree damina ko no kona nundu pe andu mekala na ke kilasi na ilo izi no kwenda kivila andu azuma asia wait a minute qualification ni degree lakini ningolili kana mundu usu ndaza degree nundu to amina na ke umia at some point okay yep kuni siasa na kusoma Bwana FM be kulalika nini nolwa wesonge su ya kisomo ni watu na utumie si thimo ndatika ile ukasongea onde ngiwea Mheshimiwa Mutua anaisekana ile mbetani ya ukamba kilungu cha 500 yulwa yana chakula ni chake na cha 500 ni cha Mheshimiwa Kalonzo tiu ozundweza kwetha wewe ani urabye ke tu kana yake ni mbingi kana nizo nini kana baida tueleze kwanza hii we Mheshimiwa Ngavana Mutua tidizi enakula ziana nundu wethukizia ba okweta mwezi kwa UDA balani baba Kenya kwanza no kwamba kwewa kwamba ekela tidizi kana we witu kwa huo nabageza kutha nepo okete kula sikweleka na UDA na Kenya kwanza yeza kwetha siesi yake yuko ni patno zio muno niwezi sindu ino ukwiwote tuwendeye andu manena asindu bingi na maile kwiko nundu
ningi nimekwenda wati na nimekwenda ku psychological with kiakili nema tabyandu kana membe lakini ni utabya naza kana ki utaalamu utiwo ona pe kindu kingi ngwenda otwendeye katika maonela ka utwana kuthona mabinda yukite uzisie hii ogendu kila hizi pe andu me thamana atwa kuma mheshimiwa Kalonzo aenda Kenya aenda azeto kwa azimio kuma mheshimiwa Karua atwika deputy president running mate wa Raila Odinga na kuma mheshimiwa governor Mutua oga Kenya kwanza ukulia na kuma mheshimiwa Muthama aolanga uzembi UTETI ukulia ati pe mundu witha athamie bala watwa unatwa Kenya kwanza unaendia azimio kana unatwa azimio unaendia Kenya kwanza na ni ulebya nezoka kwa toke ndukisio lakini ngawaya kana pe na miongo tano yulo yana ba ni utabije neza kwa kana utiwa nundu yu ukeza kwa masabu ma ukambani uibanga mheshimiwa Kalonzo Musyoka ndena wati wethote kwe kondu wao masomo ndwambe nusio no ukethia atongoi mena masomo nundu pe mautwi menda masomo ukethia twazi pe mwiao pe mbeza pe biazala na be zindu ingi ona cia environment sitha ienda masomo na ndipo wethia nusio ukethia andu na somo yu undu tozu wa wetwa ni mheshimiwa Ben nyona kwela naona ridiculous naona mutongo yusu kwa nyambani AKU na yuni nisio kienegwa iweta niwa na Daystar iwe there ona kwa ni pepa nunde okwatani pepa nunde okwatani na element isu kuwene yagwa oila tuwe mazomoni ila tuwe mazomoni tekezo moja university peke nuketa wa deferment na mundu nusongazia masomo nundu wakitumi chake na wewe mheshimiwa watabia niguo mundu uzonje masomo na yu andu ala masoma anake mayano na yu ithia maikuaminika na mundu uziweza kwa zine waaminie masomo maikuajakana ni waamini maikuetekalakana ni waaminie na no kuete lakini peke ndu kimanye naona etekela hizi we wati ithiete ikuelewa kana ni wazomia ukolege ndigiri ba ume namune yune enda mu question nezu yandikitwe neza ume neno you question ndigiri isu na ne urebya neza kana paka yatho wathe umoseo ateo indi nundu tukwete masindano kuma mayu na mayu ogete nenda urebya nokuwe sindu bingi ugwa mwajime wa igwa iwali kesia zane amba nethe yani iwali kesia zane utakwesindu nota sisi na itesi yawo wete kwesindu utasisi na siyetha sisi yawo yune bokuona mazinda no azinundu nzemwe ya campaign unfortunately nzemwe ya campaign ikuna wanwandu ni kwanangania masitwa nezu ni sehemu imwe na tiondo sio muno asakau kwandu makuna wa campaign kwanza Yesu ni sasa nusu nenda tomine mheshimiwa MAANZO kiuja masomo ndatike mwembe ano nenda kwa checha masomo ya mbela no ni ya saboja aungamira na wiper na ona yuno muskate na degree governor Taita Taveta governor Taita Taveta ona yuno muskate no degree yake umita Costa Rica na gwendo ayi yake Portuguese kiraja tumia nisindae kwa nilata ndiye kotini maambie proceedings sio maika election petition make a constitutional petition kwa that kotini na challenge ya strike out na unuona kalile tangava na miaka Yesu lakini yule mtu ungenge kotini kila kitu andu makulia na nimemba make research muno kwena andu aingi mena fake degree papers uketha mundu wathoye mathangu bandu ma classmate mage matizio kana wanyanya gulo tinda na mono meze ndikili lakini watu mathangu osio kundu wewanya we degree na nakenda kwesenza na degree ni kwenda transcripts cha kila mwaka na masomo mondala wasomie pesi ndubingi muno utataza kwata either nguvi ya degree sio law in graduation andani ku Kenya nimemba awe katika gazettement ya Muthemba yani list za vitu ni university kwenda waje wa graduate ya 1998 na ndio katika University of Nairobi na ebuku yobo ya ziwandu kana ndo twata mazito kila mundu aungamita inengwa degree andani umete ndisia mungu kana wendo asomie kudugonga tasakaje ndo unaasya pe Commission of University Education
yuka ika verify kana university su ni university yibo yina charter yuka uri baba ulikela mathina njoko na wewe dikwe ona mheshimiwa Raila Odinga ni usikati patu kandi ni mundu kwetwa ukot kana watu degree yake tin degree undu mea kwanza pendeka degree lakini notwetele takia muone cho kondo kiuri kira na obindwa siasa muno kicha masomo nundu no imagine umuntu kaka batu kaka mheshimiwa wa bina ndati degree dinora tukatenda agwe masako kanondo kwenda kwaendania kondo degree ni muhimu muno na nusu anathawa sio soma part time kana ambao ndifaa weza usoma ingi ukona nyaki niwe sio mina na muno university la wasome ai kaza lecturer wa kwa yu transcript ni kwa degree nenzio na ndo mailete kwenda nayo ninatumine yu nengo madhani waenda ndaka moka nini kwenda ongela babu kauka ilobi kasamoka u neka kuni ya monge campaign sakaja no unduke mupuite ni utabia neza niweze katika publicity katika meya ya kumanika twazia kumanika ona ketho ni kuthuku ni kwetha kuisa afu sio yuko ukazamoka u azimio makazizie muno nundu neka mbatise profile ya sakaja na boy titatu. Okay, mheshimiwa MAANZO ekatumina naku wanateka yemoyu mina ndeto cia kusia. Na sidangi ni mubya muno nundu wa kipindi ni education na siasa undu maweta na mawonimo na njese nengi ni kulia siasa na education nundu ni wita nando sio manenge mboya sio kibila nikicha senate chama kwa nundu ya munene wa senator kusovya meo na kukusia kwatia mbesa ile sienda account na kana ngabana withe ni wathukuma senator tiwo siazi uthukumi wa ngabana ususia ya ni county assembly na kana withe MAKUENI ni atetheka na mawela mataye kwa miaka 10 mibetu itina onengwa bilioni miongo nyanya with the unimekeka ibinda yukita. Okay. Asante muno, all the best mheshimiwa MAANZO kuyete kibela chaku cha Senator Kuya county ya MAKUENI. Nizawira mheshimiwa FM. Sawa, bwana FM. Azanda nienda kwa zamano nitunge azia MAITU edukize mubea muno. Nundu akutha matwate ona yuza azitasi otukwineze no mate azia asuna edukize metha meyumiti muno na ndi mani iteka ne kumbe batengwe na ati yingi undu wake lingitunga mubea kwa ngikwatizia mheshimiwa MAANZO uzio ngikwatizia mheshimiwa Beni uzio katika kumantha utongoi na ngimatabia kana mathayo thanda tumengo tuna itetu yacha kana kiangaimbe na maundu alange makati ya nesa na njuma ngitabia mheshimiwa MAANZO undozu waweta ni threat muno na uzio ni wacha kana ni makwete kuwisilia wa kwithwa patona kwithwa na ayumbe anini nundu wa kwithwa paungamite andu aingi sehemu imwe mozo ndozu very serious na neo gizio kaneta bikana gizio ndabikanya kwanza kana o maobetu kanwa tukuona obetu kanuzu nai uzuye bayake ambu uwa mheshimiwa Muthama na mheshimiwa Mutua na uo timu zio munoko nuzio gethe amena andu azio ma dispute resolution matona kuikalia atongo ya zunthi makama yange wa na makatambuka bandu ngai apingwa muthanonge tukakomania obaye kumbeni na tiende aneza kiwe yokizio kuma kwa MUTAALAMU FM tinaina na moyende aneza. Asante. Haya ni mobea nondo wa kutueducation na kutusiaisia ibinda yasa na kwa nasi ni mobea sana sana kwa mheshimiwa MAANZO siwobe kindo waweta chandethe cia kindo ni thite nditabia ndo ma KITUI West kana wa MPT uthukumithia mbesa kinando cha CDF na nondo sio no aweta ne etikunenga na kuthukithia kinando basari miako ni matabitie binda ya sana chucho ni thite ni matabia ground kana ni kindu kio tulumu no MP kwevunia ilas kutila kwenda kutila toribo ni baya kanyomba assistant chief na nundu suone waweta nene sewe mundu withukia huo kambana andu ma KITUI West mekwela kila ni thite ndi matabia kana besi ndo mbinge muno
matiitwe tina muno pyu ila cialite kwitha ciatewa ni mujumbe wona ngwithi kuma manthia maondo asu na kwa ni ngume kwatisia kiweo kisio na komenesa na au mheshimiwa MAANZO asia MAITU boya nikienda nondu kindu kietwe kwetie ni kindu kiwitha aishimiwa maingi ala me mantha kivelo ima mekulia matuku 10 maka weekend tuko kenda matuku 10 mahetina waza kwa kenda yondo matuku 10 mome maana ona wema yo koma uzindete ndo tazindete utangaza at least tuambe kuamka wethe yusuo maisha mako maiti rat race. Okay. Asante. Ni mwana bwana Ben all the best kwenda usio gwete kivela chako nende batele iva atele mithenya miongo na kenda tuambie hii miongo 5 no inoleka masuko no mana songa nende kai ni ke Ben yeta weri kia buka theni tambea nende ile mina sema kedwa ni madam wetu Adorini Faustin kuma ngate kosia de gambia muzeje muno ndako mawe Ikumbi naende alangi o then ni ingi muno naende timu vya muno ndo akukamwani wangi wavinguka Ikumbi twigandika twose Usakuani kwaje twabosa misakwa yano ndo umuntu twenosa umwe nitubera sasa kithogu wanzo mondi na maundu maingi ne kutungia muvya ndo akuruseisia na kutwithukisia mutongo FM kumela twambie nginya ba twavika muthia muvya yo mwanya kwa mukuni wa Visa America Thusi director Winnie Kanini Elizabeth Kanyiva na Joseph Kitekana na Sam Maunda isinio timu ila yethwa yekusukumia kumbea siasa kiseveni kioni cha umundi ni kwaje no nazi kiokoni cha umundi ndo saa twende Sam Monza ne muvya yo mwanya twithiana iswingi na indi numa lete ngoli kanyakana kila wakana twithana kilungu kietwa Usakuani 2022 kila wakana kwambia saa 3 cia utuku tuketha twikomana va ndeni wa Mutongwe TV kilunguni cha Usakuani 2022 kuno utavye munyanya u mashabiki mwe kumbia siasa twithiane ni kila wakana na indi kumbi kende ya okila wachuma kwa oyu tiwanesa